Si fo ma te ko fie o le di foloa le sunga ia polu pa le taonga ma le pese le na pule ono I sala fai e na ua fitu minuti o te idei le I tula e se fulu I le taimia mātou I Utah, actually Colorado ne. Ia ai ua fitu ai minuti te ai le I tula fa I le taimi sa o le tatu proklame pei o na masriai. Ia ile dei fo ia so lua ta wasu ia so le ute ia sa ia America aso lua aso se furu lima o le masina o Julai lua fe lua se fulu male lima ia fa talofa mo wo folofa fa fe lo I fa tu limatu ia ile ia male malu o Samoa wa fo poto lungo le tatu proclame ia ile dei fo ia fi po le dei fo po e lo fa mana le o tatou matai sili le langi ioe ua vai se uma aso ia ele te fis tatou por kalami ia ai via le o le tua ia e fai fo io le nau tatou por kalami ia ai fo ina mafu ai no matou fai malanga mai sa o le pesi ka malo America fu lele I wish I can be in two places at the same time ia ai io le ia maloa fua ila o maua le lofa tau buri muli le lofa sapai o tatou matai sili le langi o io le sapina pai o ia fo io le tua o le mate sau o le fofo sa ia fofo inai ia le nei la lo langi a misi fo o e mau ia o mfai ai o na tatou oli mo tatou fia tatou militino mo tatou murumuru o foe o tatou ale anga fatasi pe o le tala e fai sa o tau tai ia ilungo pe au mangalu e le tutua fa au ale Blue Wave TV ma le porkalame o le tau tai ia e faivora tatou tu no to ona asiata ia fa avango fo le ia fiafi awa o le memani o le matua le tala feaunga o le vau taimi mai tula awa fo ila e ka fa Amerika o le fato a feala le to tele o to le taitai ini usila ia o le tele foi la tangata foi fo le nau foi por kalame ar feika fo va ver wa o le longa se me ko ki feika o le va ver watu o le tuai watu o le watu o a uma ko nga rua e le fito ila o le me pito sini ko foi nga o na ta el fai nei America ele itai lava ona manguarui fo ila lo makolela ele itai lava so le wigala na ya la yona fa fenga tati ona tau abature prokalame le taimi America fo e uia ile nau ta inga ia ai fa ya ku fo ia ona mo moe si totel ia o wale fia fo I male fitau o le si fo I vaenga e tali liu e po ele anga e fo I tatou sponsors ia walanga le nau ta inga fo na tatou sponsors po sama ria ngale ina ia tau ta o tonu fo ile ando prokalame ile taimi o lo mai mo mai fo customers my clients ia o le melale o fiu e fitu na I munia ia e pei ua tau pale ni ala lo stay back e te le ala ina pale ni ia le stay back wa ia e tau mo fai tatou prokalame o le o suta se te se fu te mia matou o le o te Colorado ile nei fiafi ia o fufonga o tau se le mai wa le longa se tu inga stete o te ia ia o nga luenga fufonga io le ia se ka fa vali so ia le tu rol melna o le tu le la valo fa talita tu por kala mena te ia le o tu fai mai o le ta le ai o la va Utah ma disi vai ngor ma tu team ia o le na ma tu malanga mai fo I Malaysia vai ia e matou te asia se tasi o tau mawhainga se tasi o tamali I o tatou tunu sunga le li fo mai kamala le fo mai sa o ala dokta fo ile o le tūlanga mea tau implant dentist implant ia I nei lai Colorado ia fifianga fo uma wai fo I se sponsor po o se lango sua mo le tatou pukalami awa fo ile anga I luma lana mo waila vano au te sau e fai masui le ngo lai pisi de tato o finga ruenga atoa ia ile
tūlanga i le sisi ngā fua ia po le tātou tournament fo ile kirikiti fa Samoa Utah ya mafu ngala le umawailo ua mano tsau ko feilo ai male sunga le rifo mai Dr. Muripola Siona motu fau ya i nei i Colorado ya awa foi ya tala noanga tulanga o business ya ese foi le matati mari tau mo fai ngale foi tamari ile dei foi ai pole dei foi tulang ya wo manatu lo mawai malo wo noa e fai ai le tatou por kala mere nei vanga o le via violela ka kuwa io el tamiti sa tu paitere Dr. Muripola manono po salu e manono sumuletu mai pitoro uisa tu paitere Siona motu fa mana tu e tele mo fo mai ni fo e ila fo mai fo ngai pa wala ko me fai ngal fu o kai ni fo kulo ya ngar fu wa fo le kiringi pe isi fo mai ka ke vai pisa mai sa mo ma o le tamala lea o le Dr. Saoa tulango implant kamala fo ngale le ke sa wore mangiu o lo kai ni ia ai drill lo kama ia fail operations e ke koe aka mainga e sa we balus fu fa ko sanga ai enga ai ke koe aka mai o i wa 24 pa mai lalo ioi wa 24 o le tulanga le leila le na ia o ia le sunga le forma ia wa fo ia le fo tur ke lope ia mo le toi fa malo se taimi ora tu si lai fo ina inisi o le tau tu fa tasi si advertisement ia le sa man tu mai fo ia na le la ma tau tu fa tasi ia fa talo fa tu ila pa ia mar ba la si fo yo lo chacho wa ili mo fa yo kiri lupo inisi New Zealand fa ia kamanga tele lupo o inisi New Zealand fa ina la tu fa ia o nei ia America the first Samoan full-blooded doctor e me fai nei fai ala o fenga ruanga malo o palalangi Mexican ya fe lolo ambisi fo inisi fo o Samoa lo ngalu e ya fa te tele la e o ngala i ka mo fa sala la fo ngai wa makanga ringi o lo ya wala ngo asia le se kiangi for ko mago tu le umkia ai fa te tele ya ile fo i huso atamari ya tu sai o lo na fo songa ya fa tai fo mo fo mana tatu sponsors o tatu company ioi wala nga e tele hau tala o ile te matamai ya ile ya sau kupe wa sau ki nga ngofo Utah ki nga ngofo California e ki nga mako aku se ke nga ke ngofo yo re kile yo au kala mau ile ya mase mai mo sau kala ki sau mai mamatu so wala te por tele yo tatu sponsors le wo mo nga fo le dei malanga ya wa fo i tulanga ya Osama rianga le ua fofola mai o lantu au ya e fiso swani tulanga fo i o le tatu tua mali au nanga ya fatalo fale mo folo fatu il ya mane malu si tatu tulu ya ole aka ko wo fa ka ko faso ele ai se si vai straight to the point ata to wo misia o to as much as you miss me mo ya ko kele lo ama ko misia wa leva no fisa o fel program mas se fo ile uso ya ai pita e fai ngatate awa e mo mia fo ia o ele tournament lai fai io o la fo inga luenga ma lo fo tute ma vala awina ya e ye me ma fai nga fai ye si fo me le ma fai na fai ya ole nga fo ile na ina ia fa pale ni tu lu wa fo fai nga malanga mai fa talo fo fio yo le talo le o no to le tu so o se fa ta fai tu blanga le tournament ki la fa alu te bi dei o ka le fa fia nga la ya o se fia nga na ilo loto o le taula mua o fa fia nga ina e ita longa nei fa fitai ya le loto mo fia le loto pe sunga te tang ruenga le kalesia sister ki nei Utah sunga ya le lua la ulu tau sila mai ai la le tournament lea o le o fo ila ta ila towia fa tino ino le nga o ta longa nei America le fa ma sunga fa fia nga pasta tala wina falanai ya sunga fa fia nga ia pasta Marina ia fa fia nga o la le fa fia nga pasta Sili
ia pastor waita fata bishop ole ango i le bishop la tobia o na vai nga sia o vai e tele le bishop le ne yuta ai pina o bishop fo ie fefe ai mai au ta fai ta alo kirkiti io awa bishop filo ia matua le loa kase por kirkiti al watu ya bishop sa vai na ya tu ya sa vai na mama wa se ta alo kirkiti fa tu ale ngo ia le mau bishop ai pe le far ka no kirkiti re ni so fa fe nga fu ie mai ya isi kalesia ai ole fe alo fani ai o to ngala le to te sila mai ai ya le foi mati tau fai to mai to fatu i basa Elvis Moli ya ai fa sala lau ya matulang fo ya ala tu wala uri I o Godfather ala tu wala u ma sau dio me tu ata fau tu wala uri I fai o la vai fai o la lima se quelli o la fica io ma ta fau ya ono ole fi fatu au mai nei le nei tu no io ya au yo le ole atala me fa solo le tatou por kalamile ni vanga le fino no fiafia ni lava se fa fitaia nei ka tatou company la no sua fa tele le SMI ia fa tai tele le ngale le tu lango fa wa wino tatou so tanga ya le tatou sponsors ia fa nga le tatou company le SMI fa tau wai tu lango o loa I Samoa o ka ia ye tatou la le mai o kilani fa so ta isu ya mai va Leslie o ka fale tulaga uma fale a onga fale sa le la toe e toe tu mai le fast le la si ilunga le 2 miliona le poloketi ia ele ya si fale tau tio ave ir fa mo e ngor company le SMI tasio company le lango la sua le tatu por kalambe o le tau te yai io ave la ai se company ave ye lo fa mo pe a to tu la mai fa to le to sa mo utasi tu la ngol fausi o fale ma tu la o ma fa pena ma tua ave umel SMI o le isi fale ma tua sa ye lo tama ai nga e la tu la ngole fa yo fa ta o mo tonga le uso ya lupe mtasila le o nai va tato mo tonga furnitures yo e tu la moenga wa o malava o fai foi masinga la kama a o le hotel foi lanto tatou pala ye lango tatou company ni Maria this is your kickback ina ye tatou company o lango sua tatou por Colombia le tau te jai le Sanita hotel lazy hotel wale la tatou wo mai Samoa fai le tatou palota ave la fa mua I tatou hotels nei io mo tonga le Sanita hotels alu iai o lea na fai mai asiata I lunga por Colombia le tau te jai mau te o mai le paloka mātou o mai e maua nei pa mo mātou kau iai lau kalaranga ia e fiwa lea laua I loa e lupe matasila o le tangata I nā lofa o le fionga to le fua dai to le fua o se tangata masiona falatua se tangata fo I nā ngalele ia lango suaita car rentals manatua le moana rentals manatua le tatou vaawao I think that's a rental too o ia tatou rentals uma lavana ua iai le lango sua I tatou por kalame tatou wo uma lango sua tatou au onanga nei io I si me ala e fo ko fa mai mau fo ku pe o nganga ri si va henga fo ngale tu no wele o ke o fa ia a kama mua nga le asa fa ngola ku faro ko le anga o tama muana le la a tatou malanga la tatou ia lango le vanga fa ia fa to le tu sa mutas aver ka ko fa mua I tatou lava fo I pisinisi mau unanga le lango sua ka ko por kalame tau te iai le lango sua ia I fasoa le uso ia mau lango sua I le tano ava ia savea lango sua I ia fafte sua io tu le epa fafte sua fonoti tu risi and so on ia tatou halu uma iai awuri ngalo fai ungor va ia sole nei matua I tatou lango le fa mo tatou manu Samoa alu le eveni fa tau so tesi le manu Samoa io e fa tau to inga ofu e fai ona e lango sua I tatou au le manu Samoa o to te popole ya la to la il fa to la tu la isa o arka ika o le patia io le van tu la ai le ato e fa sa o le tatou mistake o le fa sa o ma tu sa o lo le pale mi sa o te tau ona pale mia ma te ia
o le a te le fo i suinga o le a fai le tatou au le manu Samoa pilivi te mi le tatou wo i le eveni ia whaatau so jersey ma tatou wo whaatau so ticket e langa o lo sua le taalonga le tatou manu Samoa le whaiungo le riva iaso ma le au malosi mai lani leo le a ta alu ia ma le non yo tatou wa sponsors o tu te pole tatou sponsors o tu to fa wa le to le si tatou a for le tatou program ai o fate ia o le so na fataro fate o so ia sei pani la faile tasi lea uso po tamali ia lo la tunu o le tangata i tala vou fato atou se fu ai tasi le lei milionea i tutonu California e tawala mai lo na songa i lana pisinisi towing truck kamala ia tower kamale ili ungi ka avale ili towinga kama fu ili kamala hiki fu ia makamai na o luri kekelia ya e tower kamale ya in the area ato San Bernardino io Moreno Valley Victorville Rialto ile ando Yelena e vai wa nga fai so si kisegi America ya talo fatoi fo de so e se fo your company tele na imato wa sponsors fo we mo nei America fa te fo iro to fa to ino le una nga mare to tu ai o fate ia ile so na fi o se taimi o le awa uli le so na fi e nei sorry le tai au le so na fi amato America ai so o Miami skola le fionga ya vui masina moa senga folava so o mana mi skola au tilo tu te mila sa we mi skola mai Samoa o le mi skola mai pose me o le valu tai au Samoa malanga e ono i tu la va ve uta o te Italia la ona e sira fia si uso ya vui ia a vidi mai au le Italia tu ono la fa la kirkiti la fa si pisi ai wa ese la wa ai na fi le so o mai o vidi ya vui o le foi la te loa va pelo ma fo o la sira fia le e fionga ya vui ia o ke ka ua se uso makua o la sira fia la lai va tu ia le matu ia le fa la wingo kirkiti ale vili mai lava misko na ona lua misko lo vui o kalia lo ma vili long kolu to vili mai lo lon tolu kalia lo ia ai o fa lo tu le leo se uso e se ya i tau merotangi ia o lena mo fa lo mai na vili mai vui tau mai ai le fo te talia se ma va no nei le fiafi o le malo na ma tau mo faila vai failo mai mata o mai atia le tūlanga o le ao tupu a o le loma le road show lea o share solo ila solo vana nafi e kala ngoma ya la le fionga ya vui e tala ngoma la le fionga ya vui ai ele o seki kele la ufalo ngolo atu tulo ona o le faisi malo a o lunga o le matu lau o le fasala lau o le tumu o le official le kirkiti o le ala e falo ma fa fo ma vui I'm trying to cut the conversation ona o le tūlanga fo ile yes bisa i o lunga le lau komiki o le ala o te tau mwhai to ai paule vai ngala te wha walo atu o le aka mwhai a vui e whai lo mai te au le lana whai unga le o le a whai au lo mai le road show ai uma muli ane wo mai le mantou no whanga lo mantou wha mautua ina ua pongia le le asona nafi ai o wha alongo atu ngai lungo le social media o e peise maliu le mele o kula i mai ai ua matua pisi la o telefongi kilingi toi titi tangata lava na mawhisota iai contact point of contact people i ngei kangakai Amerika ma ila tau lae na tapua i mai Samoa
ni usila ma Australia le ua kau fai vili uma mai ma meri mai wa loa le mea lau kupu mai Samoa e se uso ia e sila fia o tango a offline lau telefon e fesinga o moi e anga ua vai fu il kingo ngafi ia fato a ala loa vatule o fa soa kwai to wala na po por causa ka sia mato o tiro tana o le lima ni usila o le tale na o le ono i Samoa ia ama kalongo kilo atu mo vai atu loa ua mai a ona fa ai loa ele fionga ia vui lana fai unga ele road show ia awa uti loa ngai ko ki fie loa po le aso ula ngonga a ua umanga fai ngoa kule la ngonga vui ai le anga o le ko ke kausa ilia mai ia o sa i me aku fa longo mai o pisa ku sira ngai ka mama yor mako fa le ia mole e uto te poli ia o le ala ko visiri nge po le asinga ula ngonga e le la fa so ku ula ngonga makua ule fia ia matua io ule fia o ke le o fa ngoa makua io ule fia ia o lo ngonga nga ioi ele ai si toe vai ele fala o to fa sa tu ala ma ainga su foi sua e me se fo to mo pu ia malau launga malai ulu o le matua fitalai wa fo ile pule a seri mali toa ia mau tu teli o le lava le to fa la inga e pule stafu nei le laulo ne sa ai mai mau pe ana o to langona o tangata mai mau pe ana fa pe a to te consider ina le anga le leio tangata i lo to sui au waranga mai mau pe ana o to langona lautele mato o le to fa manino tangata ia ai pule ha uku na ulangona mai ya mo wifi pesa ukala ile ngo kia sa ukala fai a sala ngo fai sa ukala e fai sa ukala la ngo ki nga sa vali makangi le ala a war fa mo le fionga ya vu ai se ana o to le va velongo mai la ukala le ai nga sa kuala isa la fai ai se anga o ko le va velave mai ai le ava malave mai le kokoa mo ko fa pe mai se o mai ai fangua voi faia kuia ia asia kai se o mai alo lua va ai fangua le anga ia le ko fa le o fili mafua ai le kaku ele o oe o ia le fa ko fa la inga sa kuala esi ai se ya ai sa o ko ku ulava sa o ko aleo mo ko fa kanganga le tulanga sa o ko fa kanganga ya ale ala walu lava le tangi le ala male tausa ili o ni vai pe o le tala ile alo le tui manua se kau fai ai ni vai awa le fa moi ki fa ale ale mele o tu tali al tu langa le o tu tali ya na fa penatu
Awana o si vaenga langona ile fa no no. Ya ai u lea. Ele faina. Ele faina. Failu to fa lang o to fa sa tuala. Ta to te fea batai. E fesili fo i lo loto e fesili lo mafofa. Ya moni lava amalulu tu lavai. Ya ila to onole. Tu langa fo yo le noiso. O me fai ma fe I me kongor fali. Ai o le fesili dele lo mafofa. Ele to e sui ai fu le fato fala inga. Ai pe no fo yatu. Le anga wale vanga fesili mai kanga kasia ka le aso manatu. Le anga o uma o mavui. O fea atua I ai le anga le leisa sa o tangata I Amerika. Ai mai se o singi o sikaria. Lono winga na sa valia lavai le neita mali I le ala ma o sa vali aku mau. Ala e wato si la fia le mea o le afai. E le ia se le I di foso ngafe so ngalo ko lo fam fa peifo o maya. O maya. Afe maya I fangua. Wale o oe le mako filinga. E oe. Talo fai fasiale ngata e pulona mata. Vuisione se ia fe mai asia ka se ifai kusinga o kala. E anu fai atu. Ka lofa po fia aku I le afulilingi ma le lofa fa valea o le aku ua mese Amerika. Ma Australia. Nga saa mo ka mo fai ngai kua I le aku inga. Fiku kausanga kia I rongo o lua kia ilang fanga. Ai fa au ua I Samoa. Ma le mangulo ki, ma le fa ko fa mangingo. O longa kai au ma longa aso lea. A ola ofisili. O le fesili ya asiaka. Ia e file Uma pe o le lupe. Ai e aka mai pe o ngaka. O ke fa mangui aku. I lau ka penganga. Mai o ke ku pe I o kafkafa. Uso. E ke le masalo la upu a vaku. Afkai. Ia mai se pakipaki mor ka ko sui. se tato atu malonga se kau. Tato atu malonga tato foi mai te fa o tato poklam. SMI. Manuel hatu o lo fea fioa I au kilani li usila e tausa I via di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Markel Town I le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Pero batile o tolu sobre para minuto te nei tu la fa I New Zealand ya ole sifuru I le po nei America I Colorado. Tau fixa tu la va ia le background noise le a na le o te ifia mana o te malo longa yet. Se ia fe mai se fasinga o kala I le sunga ya vuisione. Na wa vatu fa manuia le fionga ya vui. Na wa vatu an fa manuia. Vui singa folava. A vaenga la yo no fa no no. Vai tu. Ele ko suiar ko fa mo fai. Alwa ile me wai. Ai le ngo ki ai le manatu malangona asia tama to kala no jote ya. Silsila fuila. O le fainga pa lo tai tu atu.
sa tau vai vuisio nei lalo le whaamalu le HRPP. Sa tau vai ngā la ua ma peska vai fo. E leo lua whirua tasi o le tausanga i o na tua elf palota i o na tua atu. Sa la tau vai ma peska vai fo. O le unga, manu malo peska vai fo. Ai sa la o uma le whaamalu le HRPP. To me, sa kau whionolo pe ang whapeang kuko kasi vuisione. E tau wha ai loa mai ai. E le HRPP sona langona ma sona taufi. Mana tua mai fo i o le whaafika auri ngō merkasi le kau fufo. O le whaafika auri le kau fufo. O le tangata na ese le mea sa iai. Ai koe ese le mea ua koe ka amiro koe oso iai. O le whaafika auri ngā le kau ke kamu whai fufo. Ina ia awane i toi tupu le mea lea ua whaapea ai ka kou fast. O leo mai o kangaka ele e kingo ya e sau ai leo ya Jacopo. Now, I am not saying vuisione is bad. No. No. Nasi le fia fo i reu so kulo. But allow me say faila o analysis lea. Leanga e kele o mea i rungo le porkalame nengi. Ele ai a maso o mangaku e vaku e kakala. Ele mo i maleo. Nai ko kisi le fia. Leana fo i lea laio na mo o matiru ti. Manau nau tangata matitua ma outu. E kurikuri pokalame nengi. Ele yangi mea ele wo na kumala paka ia koe asia. Ele kukupu. O le mela lea tātou te fefefe umai. Tātou te fefefe umai tangata. E tino ya e sau. Ae leo ya Jacopo. Kau ke fefefe umai kangaka. E o mai e whao ngāle fast. E au wala inga ia mauare mangumalo. Ai ngā o ngā o ai kukongu. Mai mai. Again. O ke le ufa yakua a mea kulo e le koe sui ai fa ko fala inga ala inga sa kuala kulo ia ia makua ia mala ulu ai si koe fa fo ia ikua nga kau vai la lo fa malu le HRPP now anga fa pe nga kau va ku ko kasi ma pese ka vai fo it's a different story peka sa HRPP uma o le mea sa kupu malo e pese ka vai fo lea la ua fast forward mai loi le melia. O le mea le fisili ai lo mafofau mo fai aku le mafu ai kuloua le fionga le te fonu. O mo fai ngofu soka i ke fonu. Sunga te tai lau le mali toa. Se taimi fo i o le nei vai aso le amaua se mapanga no ai lunga. Ma le sunga lau le mali toa. Amana tua yo asia tale tu fai tua i tatu fasoa. Wa au ke karikongu mo i o ngā fui e ke ngofo mo oi mga kui. O ele te mai mamai. O le ale winga o lau tala. Whaamatai le te whaale tau wala lau sunga vuisione. E le te whaale tau wala. Tusa lava po fe oka oko i aile whaako whala i ngā logo fioanga. Whaamatai le te whaale tau wala mai whapehi fo i lo roto. Ua umanga masi pā ma pese kāwai fo. O ile ka wala koe whasua asiaka. You already had a chance e ke rua si pai ma pese ka vai fo. I le paroka. O oma. O le ale i unga nga iai. E le i manguia lau kom whainga. Nga mangu malo a pese ka vai fo. Now, am I right pese si? O le fesiri la le fesiri helo roko. Ai se a nga le ka fai se finga ngalo a o sesi. Ai mai se lau whau kaukanga malai ubu nga e maliu mai rungo prokalame al tauta iae o whakarangoa inga oe i le kausanga nga ke angei i lungo prokalame al tauta iae nga malele mai lau whau kaukanga e kausi ai. E kausi ai sa kuala mana maupu masua. Ai mai se o saari muri anga nga e malele ama e whapea mai. Ua kasi a koa lango i a vui masi nga mua fea ua. O le ale mamafa o le whau kaukanga. Pe ua ngā o se kala e avange. Pe ngā o ngā whaapili o le ngamu. Tanga o upu. O le kala le kuspa ia. Malai ulu masare muri anga. Ai mai se fo inisia o fau e whaiar ko ai ngā awara whapengei. Upu ngei asiaka i runga tauta iae. O le kala le kuspa ia. O ako upu e ka ua meo ko ngai uko. O ako upu fo e kausalai ngai uko.
le anga ngai madi mai lungo por kalamel ni ela ngai le mama ya kia u ko fa ngo u fa ia kulo nga e mali mai yo fisili nga mai lau fa au ko kanga kausia ia or fa au ko kanga wakasi ia vui masinga mua sei no folava ia au le o le la inga fisili lo ma fo fa ele I ka fa se finga ngalo se si ma fa pe ifo vui siongi e ke le malia mai wa uma fo inga nga elu ia peseka ile nga fo ipaya inga wa kuanga ia wa uma fo in you had a chance o le melo ke fa kuai o le noa o le o ke kala ngoa ia vangoa wa uma nga mawalo o chance nga e ho oai ma e kau vai o sia kui inga kuloa ele I mawaso nga vangoa kau ma fai le la kau sanga le la paya inga fai e kuila e pare kula fongo leanga e poloka yo ngaso koe kau ma fai le ngai kau sanga kalia mai e komsinga o fai nga paloka kau suru mai sionga kau sionga frekua koe fo I mai sionga frekua yang au mi koe fo I Australia kai mina nga umai ma ko sai dinga seling ma koe fo yang au mi Australia sei kau ami mai li poki fa maungi al for mai doctor e fa maungi langa koe kiki fo ya sauda kala mai o ofisa e mo o mia le proof o mengi okay o fo o me anga o fo o loko e au sulu ale ko ke ngofo o ko lo fa unga o ko ngofo mali unga nga o nga kai fasia ai pula maka ele ise usira sila la o fionga puisionge o ngai ki fai aruenga I ofisa o leo nga uma fo le fai nga pa loka I kele I manguia e koe fo ia kua koe ave o e komisinga koe mawala nga ruenga ai kele sila I fo singa re koe inga e ka wau ma ai sa moe le o ye se nga ruenga makula nga fa penga I sa moe moea I sionga ka mau ainga malonga ainga mai e kungu I fafo e misi Australia o le kele io o mafuanga ya la inga fa ya kula fa marulu pa ia inga sa kuala e ia le kala ke o ko fa pe mai ele ia mo o ili wa e fe ngo fie yo ele ia sia ka e wo ko ke manga ku fa pe ngale nga ile kai mi la ve ile sikanga ka ele kai me ke mo mi ai ile so so e yo ele ia se ku fa mo ngal so fo ma angole upore ku a wasala uka ko mu pe kai a fai o le ase fa ko fala inga wa mai le fio anga ele me fai anga pu le lo loko o evolution e ke la ikiki ulo kele you have a bright future aka o kai ngi ko sanga e me fai ya ele uma ai kele se usira sila o pura la ngo ko soifua o singa ko inga ele I maua so nga vangoa wa ka amilo ile ala e kausa ili maka wa ma au walo ma fa moe ya o kuanga ro fa ngo mo le fie sai ai mo wia lo ko fa moe fa sa la ngari ma mo wia ro ko fa moe vui ya ele se me ma fa kalo fa wa ma sangi fo I vor ka pua wa ma sangi fo I vor ka pua wa e ma sangi fo I ia e sa vali de meore fa aru mai nga wa ma sangi ai wa ma sangi fo I kulanga o me fa pea ola ua ka kalo I le kua ia sanga uku pea le ko fa mai le kua langa ele fa ingovie sanga uku pea ele o ko mangaku isi kangaka I kua o paka kua o mea ia
le foi la a mo ko ingo vui le foi la a mo asiaka le ke le ore kala ma le ke le ore fai kio ma le ke le ore fa amu fa pia mai ia la le la wo la wo mo wai ku pe kanga ka wa mai e ku a o fe u fa ia a wangi vai ai la ku fa o ore kama makua I so o se kai me so wai maruka ruka le fo longa a wala vangi malu e la ku fa vui a la kala e ke manguia ka usanga ngi a faia o se mea nga fai I le fingangalo le kua e manguia ai a fai vui masinga mua se nga folava o se mea o fai I kua onga ongiala faala kua mangi me fapea e le opongi sale langi e le opongi sale langi e ka penga I le kua lo wa vangua marukai a o ke langonga o le pae ingane ngi rupi ya amanguia le kua I ke ruso faafkai lau commitment langa o va play mai misa ia le video le ang o mga fa umai lau fa soa o nga o lau fa manguia nga o ave ia vuisiongi sanga yangi ayor kai vuisiongi sanga yangi ayor kai o mamanga fainga ka ia le nga o le ka koke ala kasi o le fainga ka le nga o sia ka ko amio e fainga ka ke le anga ele mafai nga kango le si momoku ese longa lima fainga ka kele le anga o ngai ke aru le fu al fast o le kukingo a ko ai ka kaunga a ko ko kingo ka penga ai lau folonga ma ka penga ai lau ko fainga melea ya sanga yangi ayor kai al so fuanga ngai ele fai ka wia o so ma e ma so wiloa ai fai ka winga o onga o lo wiloa ha vai ka ka makua ya mo wiru fa mo fa so nga winga ir va ngo ku le mai se o so ya bui ma kala ngoa nga lela fa lo ko kele ku fo ile uso ngai le fai ngo fi I'm fine asiaka ku mawal lango malelo faya o bui masinga mo ele pesia ya ai afinga ngalo ale kuwa oro kai mi maru kai au e faya ele kuwa le awala e fa ka o mai au fai konfiki ai shawa lo ba ai ko ya ka kalo mo e ka ko fai ka kalo mo kama o e umaya lo famongi i le fionga ya vui masinga mo ka ko fai ka kalo danga ile fai mo fi kalo fa la ko e fia ngai mare upu mare kala mare faru mai ya ai ka ko fai ka kalo fo imor ka mo fai ma ya ale sunga por fionga ya vuisio inga ya muia o ngase mai la ia le o saukala o lea ua faaka oko e vui ma vui male ainga sa wala lea la fua iei o karikunga e ka kauroa masava vadi e loa isi ku malo o mai e fafingau le ua ka ilua ka ikonu so your fast le arwe ka kia mai le au ka fai le maka au por ainga sa wala kulo ya lango po pu amasanga ai se io me mai la ka ko fa so ai loa o ko wia mai ku malo ka ko ku malo sa pa kere si ku malo ang o ka karang wa ko re fo ku pu sa pa kia o le issue le ku pu mai lang o le ku e makua masanga le ma le issue le ku pu mai sa pa kia e le me mali o ki fi fa ya e ele si makai le or maku sa pa kia na makua ngau ke le mai kia o ke kango e fai ala audi o ye fiaru fast ele le ya lo kango e fai maka o ku ma fai ro o ku le anga o le mea o ile kupu ele me le o ka fa le anga kupu ele me le o fe mo wa i ma so e mea ma so e mea nga
e iai le uso lea le i pikong usa pa kia le fai lau kusi i le fongo fa vai le o ya nga uma le nga e sau ia kia au e fa kangi mai ulang or nga ruenga sa pa kia e ke le fa kangi ya ka vu kafi e ke le fa kangi anga ia se la fia lau kafi na e fa kangi mai kia mai au mai ai le sunga sa mo le fa fonga mai sa mo le fa fe kai ya sa la inga sa mo le ya mai se le lo ori makua la inga sa mo le ka vui lu manga ai mai se fonga su mala inga sa mo le fa fe kai ro ko wo loko ile vai fa fire fast ai se fa foi mai la ukala la ubaya kungale il kanga kale le nga makalangoa oso mai kia u 2 years ago for mai o ke fai ala audi e fiaru e run mai la fu ar fast wasa o alo u faka lo u vai fa ke la ngona le ya kamare kingo ya e sau elo ya wa fiu vili mai ya u aru fai le aru ya fai le la felo ingo mala audi fai ya la audi alo ma fau ma ka penga le ele io e la audi a vai le sa o le io la audi a u ke ia ngale la ro ba ya ku ala share mai lunga langa vai nga fa fai la sa fai mai madi mongi ma lau ka fisera HRPP ai ngolo ai ngoso mai I ka usu esa ka me nga ai sau ele sau ko me ilo le ko me ia ilanga ro pala kulo ko inga kanga ka ko ngwa le o ke fai aku ia le ingo kulo la fa sam o ke ingo ko inga skaili le leo ke vai aku ale pi ko kile mai ai misia ila ko nga o mo HRPP ko yo mai la ia ko fa sanga mai fast kulo lo sunga le fionga ke fong le ngor ka ko nga rueng mai fa kasi o le paki o avea mo ka ko ai langi manga ko le ai ngala so se ai nga o le moto le o le ai nga fa kai le wo mo la mo ma fionga ya vui se uso okay ko te lo vui to rejoin mai le wo fa kai le wo fa lo mai sunga ya misa ko rejoin mai lo fa mo mo ole a fai ole a wivi le wa mai mo fa kulanga mai sunga la audio mali ko e fa a wivi ai le pola pui ngor ngo for fast e ka ole ainga no longer a party it's a family then family talk and share ole ainga e ka ua io manga ku ka ke fa so au mai au ba ku awalanga a pa ia la le maka ele milia ko kasia ngor kai por sui kai e mili lau kele uma e fofo e kau ke sa ili uma se fofo kau ke kau fai purpur lima fa kasi ngor ainga le la nga a mako va ayaku ai a makang kau sao mai masao mai fai nga au barisi au vai nga ia ngai ku kiro general au karangol au fa koi aki nga ia o longo minga o lu ku fai koi ma kau fekuri le HRPP ai vai aku ele ai wo ngoko le va a se HRPP wo ngoko why they still chose the wrong leader anga suisi sikai anga rifo se sikai e mo haku longa kongeki anga ile generation o ngai kai maybe but as long as ona ku yar kai lia it is there's no tomorrow langa it is a future kula e pakulo whether you like it or not you can hate me as much pule o maku kala fai mai he has no future kuila epa has no future. He's 80. Come on, he only talk about the past because that's his life. Bawa nga olonga olanga nga the past. Remember kala kamaro poko. Older people never talks about the future because they don't have a future. They only have a past. Young people don't talk about the past because they don't have a past. They only focus and talk about the future. Right? Olaud. Elisa kang kamakwa. Yes, he has a past. I akarangor kamaro the past. I karangor the past long kama. So he's talking about the legacy. Oh, my good boy. Le la ka mo ka ngoi teacher ko mo ko de melia.
a kalangoa la audi e kalangoa le legacy ai a unga salio legacy ai pola kai vao fosi sion kama e kalangoa le legacy pa e moa focus kama lo le future why he's young e kongeki la audi le past present and the future anyways ta kwaku kolosia langa ole wa wo vai tu ole wo join mai ia se uso dalo fai boy ia fa fela ia tu fio mai am tara mai au ia ilungo le proclame le vanga le fiafi ma lor so fo muia ma lor fa toto e kwai lo to fai vai malai lo to fa asiata e wi au no le uso lem fai i fo ilalo ko ia mo mal sam fai ngata u ave e te fa le fudu ai ya sa mo me le ran ta lo fa fo i le pulenga ma le upenga luenga Blue TV pa foi ai tatu tau te ia pa se ngata tu te le fei no ya ona o lo matu manino lava i lauto pa o pe ai e tu bao no disio for fuanga me se foi o le fatino ino le na o disio o le tatu community po pa la tonga tatu tangata sa mo ya e pe ona auto fenga yai ya e mala tu foi o lo papele ma o papele o ino le masina le soifua la le o tatu tu i tono le United States po le malo tele beleki mai se lava lau tau whai ngā malanga no mai tau atu lava i le alofa ma le pule wha kua le kua lau tau soi fua ma le ola tau fo i ma le kua i no ngā alofa ia u kou kaimi uma le wha ma mulu e le tua lau tau soi fua ma le ola i teni uma e tapu au pe le tua le foku tatu te ia i pua manua e le po alofa tai pata alofa tuai ia i paanga le tau te iai ia le tatu te iai a tau soi fua i le lofa faso alofa ma lo le so fo mo le langi ma fa tai le lo fo le tu mo ro no tau feto i te isi al internet ona o te lapita ia o te fia lapita ia tu ona o te nau ina ia ato le leise ta fasoa ele ubi ai ina ia manino le fa fonga le tunu io ai pe tau feto te isi o te lo po e mo tu sala fai ia ai hopefully ia ole a tata mo fai pe e a mata le taimi ia a fa pe alu ai tau feto i ole auto so atu ina ia to feto na pe si vai ngale I think it's from your end wala ngole solo ngale le ole internet la foi pito ni America o yo le voi nga e kau vavala ole aku puse me fa pe o lo fisili le nga ka ke kalangoa fo ile ka messenger ku message mai matantara noa na o a ile taimi will confirm wo lu a o mar komisingo fa nga paroka which is o le mea nga sa ko popole ai nga ki sira fia aina lulu lima mai loa ko alo mar ka ka ru fa ai nga e kau i ikea o le aku pule ko ai nga me o kula i mai o fa ki ia mai tatu e me sir fa to fa inga se o fio Partai Asiata, o le ua manino au fala tu sa o fa sini mai, le tali fo ia e manino a patu sa. O le tali le ai. Paua le vaenga na o mafau ai, ina ia mauti noa e ma te whaatalofa mar komisina o whaika palota, ina ua mai ai o na ia whapea mai boi, o lo o le ai se mea e whaale tonu i pii ma le stem saini ma le ao le fionga le komisina o whainga palota pau ale na ona o upu fo ina whaalele e le koe inga le a moso me se fo i o leisi un po upu whaalele whai mai e le o ke le kua li whaina o ke le o ke ngofo i au skali
ai ala me kongule ka o le feilo ai kala moa ma ai le mal malama longo winga po sa a kole lo langi o le kau o le ma ko ki feilo ai Australia o le kau ma ko ki kala moa i Australia ai ningo ia wa o le Australian residents ai o ngofo ke but now residing in Samoa pe fele mal malama li mongi makule e pa fa upunga o nganga pera kangia fa mo fie who is an Australian resident but now residing in Samoa since 2018 so Samoa ya e pe no voy tu ole tu langa e pe ona o tu fa fonga ile sona ele ia se vaenga na o ike ai o se tulanga le o ia ajata ai fa fonga langi mo ni la o tali tonu la mai upu sa mato fai talai malo itu malo mai se mato no a fai ai mai se foi o le uso le wa a pe no ia na fa mo bua a fai mai a ele ai se me fa le ton ona fa se tu a ngalu le ai e ave alfa mo mo e o le tari atu lea e whaate ia i le afiafi o le aso pua. Afiafi o le aso mapua i le mata upu le nei. E le ngang whaalolo a siata man whaafunga mai a tātu pa anga e maise o le Samoa lolo wa peo tātu a putel ni vai mo le. Alu whaavitai vui. O le upu mongi a ia. E mawhai a nga e ke e nga i lalo la waya kakau. Ai e run pia. However, peitai, wa e whaia se whiringa. O se whiringa e sea ma whaia nisi o mawhai. I kai me luluki o le vai waa. Ma kai mi o le mauki ngoa e ko akele. E koe kula i vanga whaia whaatoto e le tosa mukasi. Wa e whaia iar nge whiringa. You could have gone the other way. Mai whape aku sa kuala e ira ua ia kau ko kere kau fia. O ke ampea. Na foi as long as o le okay ka te forward fast. Okay a inga fast a koa. I'm still going. But o le ua e o ka sengi. O le upule kau lo mafofau. O le usinga kau langa. O ka sengi whai unga wa whaia. Aisea. Asia man whaafonga melu tātu tunu. Moni wha mauni. Ina o matou whailoa i maro matou tu malo i malai fatu. Matele i whailoa i talu pelele o matofa. Na matou whailoa i fui fatu. I le malai o ka whaau msa loloka. Lea o lo whapea o na happy ai. Ia le tō whai te tai e mai se fōi o sui te tai ma le maenga whai o lo tōla wapi ai. Ia, e tai atu fia no ai na ua. Whate ia ui lo tau nua. Ai, tau nua i le whalet. Ia, talu mai na ua mai a hoi fōwhanga o le na aso. Tau nua i le whale e tue tangi lau telefoni. O le whaila utusi, wala awan, pa mole se. Tiapa no papea, si matou whailo ai ai o ia o teita. E nau te tope mai ana ia ne o saunoa. Te sau, o te ili whai mai o tama. O le kou kumano ngai. Matou kumano. Sa wale matou whamsa. Ia au mai ro. E mai po ili teita. Ia, ui, wa e tau mai ro. Tatala mai tu na. Ia, na tulol la foto ya de baloi toftalai ya asiat ya tu fia saunama alo la tu fina ngalo wa au mai sala tu filo ima pale uso wa tele ya visione la o atu la tu filo pa o fai ya la tu feeling o tu su ya o nana tu ai
ma o te malie o te fase e tua ngalu ai tu ula pa noi ya buisio ya asiata man fa fo vel tatu tu e beate mo se o se tau ho ilele e velo tu i ita se e la fa longo i la e na umi foi no fo que le o poleas ona upu mua bua nga fai la fa fonga mai na kai le te tau na alo fiasa upu ilungo fa fonga le tunu le nga wa mata foi na ba tu la tau se fa mta le ina te kata ole mta da upu mua bua e le putu te laima wa tu sa tu ala le ma bua te na ne foi o alo va so nga msua te nani la fa tu tanga male o tu te laim san mu de anga la me wo ko fanga ya Ame na utu le ami mai ia utatu te fa le talu pelele. Ole mau kai fa singoi ai nga sabui. Ale wo ko mai moni mai maka o fui faku le ngai o a o kia. Le wo to mai tala no mai le ese. Ya ba lo pumonia. O ba tu ai ta kwala. Nga le ngaka e fasi e pula maka. Ala upu no fai lai fa fonga mai le koe alofia. Ala ukala fai ai o le bui le asa ko mafuka i fiku kausa. E anga malu. E le fitivale e le ngau ia pa anoal. Alela la uko fa fonga i le ka ngaka i ngo ia bui se ko folava masinga mu. Ave ale o ma e tu sai o. Ya to te talo mai. O lo famia. Le ka kele kupe. Ele alfia o puia. Ai e lo fai vai nga fa fai. How one could like mail fast money. E folong ta asiata. Mal fa fonga sam. Oka se folong ka. Piku kau sanga o mako mafuka. Olo piko va. Kalamoa. Fa soa. E kai ngange ai. Are me fika ngalo ai. Bui. Pakingo. Pakingo. Ya de wo mai ka wa. No winga la ka lo ngale la fa ka lo mai fai kupe. Pe o finga ngalo leo. Le wa mai. Lango pesca ke le kupe. O ya me nga ba ko bui ala ko. Ni kuke vai ange fa fonga mai sa. Pasiaka. Paela upul kumano. Ulo la fai unga le la fai. Ele fai o ko. E fai o kamale ngo fo mai. Ulo la uli el male ko kai ka ir vai fai. Male fa ko ile ko sa mo kasi na ngai pele ya kia. Ai la fa kingo aku sa fa makalaka. Aka ko pe loi. Asia kai sa wa oi. Sa wa oi. Awa. Au ngo le kar ko wingal. O kile kai ko ko solo muri ai. Sile loka CES. Ngai loka ka mo fai lava ku mau ai.
a lawa au mai le whakakala. A upu ia, ma upu sa whai, a wai ia malai ulu. O enga e maboli le ko wha, sa kuala i rungo le ea. O pe wabe. Au asia kalama. Le vai malaenga. Ngau lua kalangoa i lunga le whakakonga sa. Alofo wai ulu ngai kais. Asia ka wai masangi ya kia. O kile kangi vale ai me whapea. Alia. Ni kangi vale ai. Ai kangi ngau, kangi uu loko malenga. Te au le leile po, o le ngau pai le solua, leu kuwa. Ele fongi mai fafo. Ele fongi mai fafo. Alam fa ngau. Isi o ngofo aswafa. La ko kala. Ui awange e. Io e mei. Ba ki maka ke an. Sao jaka. Ka le fa manu buai. Manu bu ye. Kangi ya. Manu bu ye. Sili le kangaka e pule longa loko ngai lo po e kom fa ya ele olo. Kala ngan kuspai. Mai ka ko ngoi. Langa wai la le me. Ya kia wai la. E fiu e koe whaare lei mai. Au ke le koe kari ko mwinga. Ma whenua inge malesi sua whai lungo le wa. Sa ungoa mai ai. Ulanga i peo mai ai. Wha manu nu mai. Au a koke popo. Au koke popo. O kala wangi whai ai. A whai a o lo ko whingā ngalo lea. Mai ko ke le fia upu ia. A whai a ko ke ave ese ai, ba umaka ko mawhakanga o mani e ko ia. Ai o ko sirpia la kala nge. E leo pōngi sāre langi. Leo pōngi sāre langi le kau whamaongi sa whai. Leo ese upu. A pēa wa, pau wale meo la, sui elo. Olo, wa ai le kai lea. Ai, mo le mauta, le kai. Ma le vaenga whau tu whai. Ua pele lo loko malawangana. O ke mangao inga ia kula i mai. A le aso akaya. Le aso akaya. Ia o le abakuai le ako. Asiaka, e ese le makui. Ese le makui. E vai lau kala le. Se ngau kankai le kanga se kakau nga ke le nor ki ngan be. Ia ai. Le nganga mawalunga. Kai i le kua. Onga langa whasoa. Kia kau ke wha maru. Ua kui a ke oelo uso. Oia. Leanga unga. Ngai e ngā sea. Mauru fia lo au i kam whainga o wha moe. Onga lea. Inga ia ku makila ku malor wha moe. O ki wha ko ese fo i paanga. O uso ko wha whinge o kabam. Nga. Kalo whai. Wale kau kako wha moe. Pengo whaiak. E i lalo se meo ki le kai o koe kankong winga. Alau kala lava leang whai. E maua i lango, ma whaasale leanga lima. Le swinga o le whaasa moa. Ia wha alo, kaka makua i kaka le kiki. E pea mo ku wha whonga i lau kala. Hiku sipuru ni. Lewa hiku sipuru. E wha alo, le vui le kiki. Tonga o lea. O au o ke sue maa. Ka we masangi ai o ke sue malo o ke saili malo a o ke rengu nge i malo ai o ke ngou inga ia ku malo le fas
Mala auli ya vea mapale mia o se pale mia ya faya sam. Lalu le famkala ingo le kal. Asa mole wo ko sila ile au ngaba kaule ufakakia ko. La ingo fa ku ile ko sa mo. Ole ngaba kaule lofa. Ole ngaba kaule lofa. Ya asiaka. O ainga. Oe o maua ile loko ki ngā mo fa mo. A mongi la ya mui se ko flava masinga mua. Ho isi ngai foku. Suru pelu fa mo. Ai o ko ka lia na fa unga o fai. Pea ngau fai aku le amakanga wa upu le aso ngafi. E sili le uskai lo na on maboko. E uinga o wiloa e se ma le ami o kong le finga ngalo lo ku malo o moli mai. Ai le walwa fai va falo. Uma foi o fa munguia ile uso. Uma o fa munguia ile uso. Pa na kala. Okay. Kap lango. La upu fai le ku malo. Sa kuala o wangi ko fa anu inga le ku pul kamale mo. Langa ole paloka ku ako lua fe lufukas. Kau va inga la ua la pesca. Kasi le suyo lango. Lango le piko sina ke leo le ku malo. Aya. Sa wi fai inga. Kalo fai. Como winga la. Ole winga le on kala. Alo fai pe a fai e sufi de se lengi ma le kupele e ko fa le uka e meise ai ku inga ko le kisi malpan da le uka fa magaku mai i le so mo le fefe le so mo e lo fa la o pesca ke le ku ala si le fiere le pesca a cerca o lungo le que o fai la upu ya pesca ka alo mai ia kupe a o vui se nga flama masika bua e ka alo kwa yanga o potiki ole am kalanga lea male pao yoi e kako ainga mai se fo yo paang kako makafale kai kas yoi o ke loa luko loko ki nga songa o lua ko ia ma ko filo ai man kanga luenga o leo sapani ka o fira ka vale o mai fusia malingi o maka o ngai fanga o le kumu mai bui ma ko fa moi mai ka ko ki o vai o mai on palo o ma ko fa lo ira nga o ia ko lu ai le pa mo ia ngai fanga o le kumu ya le nganga le fa ko amalingi ale o lo makasi ka ngo fa ai ya oi tanga e mongi lo fa e mongi lo fa uso e me so ka ku ai nga fasi lo la lo fa o ke fa ma wala lo aku ya ke o ko ya fai o fai se fa ai una ele o le lo ku pinga e pe mo foi aku au ko wa mongi lo ko lo fa ya ke ya so do peru lo fa bo o wi lo wa maka mo saul ba e male lo ko pinga o ke ka kalo ka ko kalia fai ele ma le ko isa mo ngi uso mo ko fa ka fa amu ia se ka ngaka le la ngonga inga beva be salo le la ngonga e ku malo ta pe o kalma ku ni kai mi fa fo mai lo ka ku o ke asu ku maru ku ema e a fai o faia o
pule lo loko ai le o lea lau ko farm lo ko finanga ai u ka ko o nga olo wa lofa malo va ai o le mafai o fa ma mulu mai o fai le uso ia o sili lo pa o pule lo ai fa sao ka ko ai mo pa ko e ko sa mo kas masagi bu il fai vo ka ko fai ku le shi ka ko le shi li pa ka fa e ile nga ku mo pa lo sia kai fa fo mer pa Ia, ma lo sau go. Tadi nga fia longo ne fia fi. Ko atuare taimi e te tala telefonu ma e sau no foi. Ia, ono fono fo i matau. Fetu tu na i. Ia, ma fo po le ale tūlanga o le ne fia fia me siole. Tūlanga wa iai le tau mo whainga marisa i ngā malo. Ora kaimi mua ngalango ngai so longo nga whapea. Ora kaimi ngaru ese ila auli ia mari e koa. Maru ese i marwharifongo. Inga ua pawai aku sunga lau le mali e toe o me masei me ia la whai umare e tapipi anga ia. So enga fo ili ore. Ore afi fo ili le ma me whapea nga. Leanga kula ia ima whailang whaamawaenga. That was the last time ngolongo ngai whapea sira ngonga lea. Kera ngonga fo i e io e whaakasi marako kele or whaikau fia feri ngor kapurkara. Ai fo koe la ngonga lea ngafi. Koe la ngonga lea ngafi. Onga o lele i ku. O waku loko manganga i le kua. Onga o oe lesi ulo, o oe lesi fika, po lesi koa. E mo o mia le kuku whaakasi mala auli ala mali e kua. Ma ila kouko o lua se fulu ia, ma kouko mau. Ma lesi loa vahenga ia ua whapopor kaku ainga. E o aku ele nga o ngofu. Ai o e fai le swinga mo e se idea. Ai se upu o ke ngofo makangi u ele faku ma ele. Mai mau oi. Upu mongi anga kulo. Mai mau oe le misia e lango. A fai o le efe ka ngisi le lalolangi a kua o le ai ngor faku kua le tu samo o kasi ua ngongo ma vangaku o lako loko ma avaku o lako faku kuanga. Inga ia kapua ia u whaiwaya e manguia e iai le ngā ruenga kele lai fia whai. Ai pangadea. E le o ilua e le o sila fia kele. E le o malama iai pa i ori kumano. Ela ngā ea le ngofo mo u whawhinga kāia ia kia. O whakua lua i ila ngā momo le loko. Temi mua le ngaru e sila auli. Ma maka ai mi whangau meilo i ngā savari ngā fast. Le whako aka koe la ngā lea ngafi arela. Ia e wha mālore kua. Mālore kia reusu. Urou. Mea ngā lea ngia ukara kele ngā whaia la ngai ki use se kala. Ai o isi fo i loko le mae. Ai wo mga kuairi sa ngā pekiru ngā whaia Yesu. Inga u whaia ku Yesu e kuku le upenga le loko. Ai whamaile kadi e pekiru. Wow le po. E le imomoe o le whangoka. Ai le masei anga maua. Ai onga o lau sauanga po o lau kulenga po o lau whekalenga. Ore aku uele upenga le loko. Ore kalanga asia kai whai aku ia ki oire uso makua. O le asia loko ki ngā, o le asia loko mae, o le afo ingi la ngonga.
Felangu langu wa inga o Sofia. Ai onga o lau sa ngua ngai la fia fileni. Ole aku uile upenga le roko. Maro fo ile koa. Ai sa. Ole faolo ma au fo ile ala nga ka kangi le ala. Le fo waka ko ilu ngor ngi pro kala. E ye ilo ulango ma fanga. Sapa ya le lei. E ila ko nga ka sa valia lo mkiva. La ko sapa ya le lei kulanga wo ya. Ai pe yang fa ya ku fo yo le fo wa esa wa. Ele ai ngi lima ele ai ka fier pro kala me ale tua. Onga ua ka fo imaronga kai me fa ya. A faia o vui se nga folava masinga mua o le kasi o puru whangoka e ka kaunga sa whai ko kongo pāre mengi e le kausanga ringi i le paia inga lea o le a whai ngai e ka penga e le kua e whaia fo i e ia le ala. When there's a vision, there's also a provision. E ka penga e le kua a whai wale ka kala o ka pungi e ka ngaka le whai koko lea o le whai koko angaka e iei fo i le si whai koko ai koe ka kala e le tua believe you me. E ke o ai ko kongo kia whau. Ya. Wa umar ka whakarangonga. I will let you enjoy lo kai me malua. Whaawau la upuru kala me ringi fiafi. Alo whaaku yo ka ainga. Ora ka sa malinga fo inga. O mafuka i fo i o ainga wa avea fo i o ngi o ainga. A maluru fo i whau ngongo yo kaku ainga i singi Australia. A moe whau mo fa wo ngar marmana la uru mar ko kelo ila ko me ko finger ki ngaya ngastoto mala ko uma ka rufa ya ile uma le fa ya sobre tua o le ngoi po asiaka ngaru ko tua kaukalaso e fo kai mo le tua e arofa kele mo ele uso no pa ia masam fainga ya la fo ku pe ke wo se vai ngai ko fi sa wo fai wo on ka ma vai le mo ngi kai mi rungo program Lalu waktu saya no tau to ilang lelei bahwa rino ko au ana sai o le fafonga mai o tanto lu le pai kala ma uno saya tau le tau ngo fie ma le fai ngo fie da ya le tangi mai o le o tina o tama e au mai voice messages tudo e aí é a peona no ai ya ta tu ai o to menino mama na mo bui ai kalau upu masani tete wai masani ele o to finga a o se tau tua ma se una ngai asa a tai lo alu tele tai lo ta po inga e pa te ko yo tanto ainga ma le tu ona lo tu no te tanto ke ya te ona salmo a fai o silfiere tuo e ese tono ai ese e el te talai na mai ele tu se si pai to tino ai de na ma te tua lo fa tu ta uso lo fa tu le tu o malanga lo fa tu ile o fini me se poi o hana dai ti ya ande se poi il fioma ngata si aku mau normal to ya tawa ya ma de to pengetale ka kamo televisi o fatu le to ainga faltua o fatu le tu no e pegar no tofia o pela tuta na se meu teu ai pa o kala pa o no fatele tu Samoa e no faiatu tu ainga o te fa to ese pa malu te a fai o la fai una o fai
ona o le pele ia te o le ainga o le whaatutua i le tua sa mo tasi malo mo ina ia whaatau dōra auli le mane toa o le pāle mia fau o tātou a o uma ia o le a e toi tu lai i le sui o le isi vai ka pa ai o kule la va u lo roto ia tamsia i le bona ina se o uso ui sio ai ia le nganga pe o tamu fia niele toenga toel por kalap pano tatu tuno na o fase tuanga o fanga na more mai o tatu that's it alo fa tai lo fa tele tu mo o mer tua ya Naomi mai sio ta tau ainga uso fo i mato fa fine mai sio fa na lo fa tu sio ta tu no so fo mai mo ne fiafi sai fo ia ana o mai ar fa so ole fionga ia bui kalu fai le ia se si vai nga pe no fo ya tu pa ia fo la ia sa tu ala ia mar pule se li malitoa ele o se si tu a fai so fu lo so sa le so le anga fo mai na fui ai ti o le tu ti anga au mai mo fle ta mo fre tu masanga a fai fo i tu te fa fo mai le de fi tau si i ma tau wang yangi se tala asiata ya ele te tau no tu fasili tawa no manino le mato vai le anga moni le alofa o le mesa o fai ya vui so so angi o lo so angi fo ile ai ku malo o pumongi nga mare o poki o lo loto fo ile inga ia kulai se sui o fa ku ile to sa mo utasi ele ai asiaka ele ai pe ngoi la ko o nga le ya ku fa ai inga ia fo fu ngiu le la palapa mangui ai o ko le ku malo lango po amasanga o ulanga mala e o fa mo wala ngai le fa pe mangui vui masinga mua fai pule nga ya ai mangui ai fu mo we se polo ke ki asia kalea a o le loko le anga o ke va ai kulo ka malea e pe ya fo io se tamai te a fata fika kulo ngai me o swafa ya ai o le ya o mari fo ila le loko la nga ngo fa ko la makang ro programe au ko fsidi mai o le aso ulango ngai me o kupu ila ko inga wa kalanga se uso makua a makang ro programe ngo fa ko le fia a o le fia ba mar kai mi ngai ali ro loko au ale me ngo fia fsidi a vui ale o sa wa mai o mali ro loko o mali fo ila se o kama loko fa ko ese aku fo i pa io la inga sa wala suli ma fioi ya o se kau kua ma se ngau ka inga ongi ula mangila e moro ko ku malu inga ia pale mai se sui o fast ya ai ele fainga lango malokako mau ki ngoa le kako paloka ele ku o inga ele ku la fo inga uko a fasal le ngalima e ma fai o ku la fo inga a fai a upo vui se ko play air va ngale fa bol bisa e upo vui si uia o upo fo inga asiata te ko play air la le sa wanga le vui le sa fai dunga ma na upo na mulia ia lan sa no Pengalo sa ka pengalo sa e uia inga wale fia o ainga uso mo ko fa finga ko ai ka ngu ile ku ngu ya ai kai me fa mangi ngoi ile ku o la ko langonga a la kala le la fa yaku yake oe sa kuala malai ulu sa mulianga
lo kako i ku malo o ke savali ka vui kai mi lang campaign langa ya ka mai o la porkiki wo leva ngo ka alo ai ka longa pui o mamanga ia e file mu pe o le lupe ai e aka mai pe o le ngaka o ke fa mangui aku i lau ka penganga mai o ke ku pe ai o ka kafa Lena e ke le ma salo la upu avaku tai misa ya mai se lena tonua upu yo tumena to lungai le vaenga le fa so e ke ka pokalane a o vas vaenga le tumena o to lungai le fa so nga i le mata upu ya bui ai ngol fa to ile to sa mo utasi pof e to tono le tu malo fa sa le lima i Samoa matafa te tele o ke lope o upu kau mawai a vui masinga mua singa fulava na whaia nga i a vui sione o lo ufo i le alangona mala u talo i vadrusia au le la au o le tato upu tau mawai fo i lea kako uo e lango vui sione whamulmule le ua mangingo au fala wa tatala le fina ngalo tama matua i a vui wo o kingo wo o iloko wa kako kau fai fekangisi ale ala sisi mea tatou te manana oi a tatou tu au noina o le aka ko la fo ila vuision le ai ele o le nganga le o le fa so le na tu te ai ka ko ke o mo hit le point kala ngo mo ile issue fa mala malama o ka ko ko mai la ia e afifi ma ke u le va ai ka ele mvenga ko wo sabi la ro kapeka ma fai mai mari dia ai ka kau onga amai fa ma fa soa inga ia mangingo malam le la mangingo wa malam a ole sailingo malu e mo mi ai o e ma fa sale le ngarima ole ngangi le asia ta o maria lo loko se kau ma fainga e o inga le kau la o le fa mo ma le loko sa fa a o kanga re pumake mara valvrusia o le fauri ku malo fa sale le ngarima ai mai se lango ele ika e ala loko ele ika loko ele kulanga o le walu le vui wakasi le vui ai sa ko ele le vui ia peseka a o le ngu kele ka ko wilango le uko e mai lava ngoa o le a se o ki o le loko o le a se ki nga o ha me uma pei o faila o kala ia vui ngei ai onga o lau sauanga ia kala peke ya Yesu ai onga o lau sauanga o le aku ku o le penga i le loko Samoa mai ai ngor fast ai mai se fasa le ngarima ku le penga le loko ave ese o ka ku ki ngamo ka ku mafakianga ai o mai sanga i mai ai o kai ka ku fa kasi o ka fo vuisiongi a fa fonga mai vuisiongi le vefingai ai believe o life fa fonga mai fale o le ku lo finga ngalo o angi feso wa inga ke kele a peseka ai makua ai leo ela fa sanga ku ka ku ainga a fa sanga ku fu ya siata le anga e lawa o le fiso e lawa kolo ai anga kasi le mai o manguia lo fa moi e yo fa manguia ku vui masinga mua manguia ku lei lau maa alu le lei makapenga au ke masaro salo a fai o angi kamia ki Apollo mangi ko fiki e vivili mai kua i le suafa o Yesu Keriso e sai ai mangam kalepe ai umanga poanga ko inga ni mea a fai o yai ai ke pakasi makaulai lau sila anga ile kua ma ia kako karikongo mama kingoa ele fa tanga ina ele tua ni mea le sa ilonga kai a ver kako lango o le tautau le mau fo ile a siata mo le tatu por kalamiri de fiafi ya mai se fo ir saunia ko fa salanga ile ya se mea la suia e fua le fa audio lingo lo ekisi
e akula il fast mana tua mai fasale le anga lima nga ngai fo maunga mua masaku pa ikea mana tua mai o tu malo to tonu nei nga ese au ko loko ko kele I loko fa kasi le suinga esa va I le mai ela foi le ko ki se mai sak pa ikea ka ngoa asiata fa o nga hai le tua lungo ngai por kalami e momori a fai fo I wale ku se ka ku suyo le fast lo afi kasi a o yai gisi e fai o ma ku lango lango e tau ava mea ma kausoa ma fa mangingo le ka ku malo kalia swinga io kaku kalia swinga ma io kaku loko wakasi asiaka a fai o saku paikea ma asiaka ngafare fa yai kumua ale o ko va ia ku ya sa foku la fai ale o ko sila ku ya sa foku la fai leisi pure makua se la fai fast ka kia ia le mele nga ngumi muri ngai pa va ia ku ya sale aula e le ngofo nga mafu ai sa va ese la audi fast ka kwalo me nga wala makanga la nga ia pong fasio ore nga ngawa ile pule ber fast sei nga mafofo nga lai nga sasi ai ka ko go ile makanga ma fast arwa ku ifi ngau HRPP me ia ku pule maki ai ku au fast me ia e fea verkoi HRPP kako ai ka ku ye pule o e fa pule nga ku fa kasi fast ai dua pule nga ku mawa ro la ku ngau ka I madide kari kong wala nga yer ka sa ka fast sa pa ikia sa ka fast o bumongi nga ma o cooking ore ku malo are o sa pa ikia ma to sa te tawa on a fast pe anga mongi o I le loko ka nga le nga ru mo le vangore o I le ma fu ai nga fainga ka nga o ka inga me fa penge and I am so sorry I'm sorry ngai ka ka ia sa ho mo HRPP ale wo genuine le wa mongi o la ko loko but o ke kalangoa mai lava u lo u fa loko I fali le angor o so fuanga ngai ale mafai nga e sor outinga ale mafai nga e fa mo popolo loko I fali ko lo le upo ko ia kia o le ala pa u ke alo e fa mo popo sa mo e le o mo popolo loko I fali ko lo Nela ngai makua le ai maso kari ko winga ongi fai pule mangi ko o fio mai fia vevela mai mai o ai ko mo ngai o ko mo le mare ale mare pero mo ngai ku malo ele e makua fua mo ako ele ngangea ngia ma fua isia le anga ka kaunga e kango e fa mau popo mo moro ai fa mau popo lo ku malo a foi o ngai male pero ku malo o le ala o me ke alo fai sa mo nga o me mari plepe oi nga o me mari plepe me ke alo fai sa mo ara ke kaukala o le ke kaukala ku le me mongi ya mari fa mau ale ma fai aku fa kasia ma fai se le lenga lo ku malo don't expect e ke alo fa mau popo sa mo ale o lo fa lo ko fa le me fai ko e foi mai le la ukala ko go sak pa kia le nga o ke kala ngoa le nga o vave wala kar kaimi ore kasi le ku malo se mangu ora ku la I mai ka vu I asia ka kafu pe anga mongi ma fa ma hongi ka uki ngonga nga yele makanga ele ko e nga se kala ngoa asia ka le nga o le o ka ko walo lu mo le ko ya asia le la o ko sui ngai le fa ko fa la ai o ke le ya mare ma ila kuno pe ya o fao e ke kango ai ku kala ko inga fai longa kari ore kari or ko inga or makua u leanga fai lo ima ko inga longa kari san so se kai mi ke kai aru e crap ne yo aru ko ku ile woro ka ko fai ai o ke kango fasio ku fa fini o kan fasio usu aru ko ku
Alu kuku ilu mo le wole le piku ilu mo ka fa. E venga le hika ka mai kiki. Alu o mai le fau. Pum. Kui. I ho o mai i ron ka ma. Kut. O le sia so wai ka mai kiki. Ko fa ka ma ko ke mo neus. Kuku ko kiki ru se furu fau i o kuku. Nga o ma fa mai lo mar ko inga. Wa wo mo wika. But my yes, Daddy. Finally, my anger has gone. So my lo mar ko inga okay. Alu ko kalai mai faule. Alu ko kalai mai. Alu lo ka mai ko kalai ma withdraw mai faule mau. Fai lo manong ka mai. O a falling or ka ko wor ngau falling mai. So my it's ugly. My it's ugly. So my lo i mar ko inga ia. O le result nga lo enka. Now wa ko sala mo. Wa ko se i mai le fao. Ai longa le mai la. Fa penga uman mele. Penga uman mele le kupu. E ko ke ko o ifo e ko fai ko ka ki ngonga o ko sala mo o ko wa. E longa le mai la le men fai. Lana nga ya la yongo fa yaku siokaku fioanga ma siokaku kumalo sa ku paikea o ke fa amalie yo ainga o ke fa amalie yo ainga va vala la kamai ingi ke wo ko le fia mai ke o ke langolongo inga asiaka ko sivi ke o fa sa amalunua ko sia kaf o asiaka le lungo program ni e makua yo langolongo inga asiaka ko sivi. Give him a chance. Peyor mele sa e kau va mua fo sa mau fo ilo wa vango ia anga fa le nga hinga ma fu isia e le fa maongi fo kulanga fa kusinga ko e la ku le sio wa vango lo ngalua e le manguia ai e ke le fa maongi fo i lau ka kingonga sa kaunga e le fast vai twice me nga le ke fa ya ku sa mo le oi ngofo felo lo ia sa sia ka o ie kaunga seu sila ko fa marsunga e mele uonge kangaka ia kangaka ka ko kuma uonge a or ko fa langa kasiar ko fa nga ko fir ku po fonki kasia anga lelo fa so aku ro kumalo ke fa pe mai o ke fa so isi kumalo o ke le fa so ro kumalo ale worwa I waited for the right time. E kasiar ko fa nga ko finga fonki le yele ku mua o asiaka susunga lufi susunga ku sa mau feka lai lo moenga ai kasiar ko fa asiaka or ko lo lokor nga ko fa ko ngai e va ili ma au ili po hangi ya vangoa sa ave mo moile kanaka e fa penga fa ngor fa ko fa inga me ka ore discretion upu fa perkangia o discretion a o fa sa moinga o fa ko fa inga e ke fua lau fa kakau pesa ave se ava ngoa ile kanaka yes nga mau fo ia vangoa sunga ya kavu ia kafu mua nga mau le vangoa mua pe kai nga kangi asia kalaki fa maungia fa masingonga pa u lenga sa wai ya lau kafi ko e laku re alu longa lua firu kasi ko e ave fo ia ile vangoa kalo sanga iai mako umare ngei nga karikongu fa ko ile ko sa mo kasi ioe mai ai uma enga fiu va ai sa fa mai le road show at HRPP si the second chance karo sia o fa fo mai ka ko umar ka ko kumalo ai ole va ku so sonya ko fa inga ia wange i momo lulungi pulu pe fo ile o ka ko pe or kulanga le o kula mai ma ngai fa ko fa inga lango ai du fa sa mo sa o ai le la le wingo la kala ave le avangoa ave le ekisi ave le skangaka ile fa pe uonge a lu fo i ka mo fainga asia ka kosivi o ko sila ku sa pa ikea ma va ayaku o le o kasi le fukia ma umbele i fa pe ese karika e fa sima
o fea o ia mai lenga mai ngai fia me ia manonga fia par bia ka mai kai mua fea o ia the worst ever leo mai pisa fa mai o kuila e pale worst pan no and for that leo o fa yaksa wa ilo kuila pa fia me is the worst pale mia o le worst ya worst le le perang kai inga hele uma se pa ia a o le mea e piko i makanga o ia o le pare mia ka mai kai o nga whaalanginga o le pae ma le auli ai sau nga whailang kai inga ai sau le pae ma le auli ai sau marsu au lama mar karasingi mar pingsingi mai ela na le va joy la uia fa ko fare pe mo fa sa pa kia you don't have to agree with me ai ele fo se singa ki kafia la wa ya ka ka o ke fa so ko ya uia ile me le o ki ngofo ma le nga ai sia a wa fo ila ko ke le fa kangi se HRPP fa ka ko ngaru esa o ele sa pa ki ale ki fa kiu o ele ki ko mumu e por asa o me o fai morka ko kumano iwe le nga a ko vinga ko ke manga e fa anga wa kur fale anga wa kur le pingi nga o nga ruenga le o ki fa so ko a fai lai ba ku sa ukala lai si fia ai nga Samuel oi lai kari komu ya kapa au e miso le la kau a wa o mai fo kai miringi ko ke o mai fo ile mo ko manga ku lo wa fa mai o le fia popo ya aru ya nga fai la kafi nga a me se ku pe la kafi fai ka ku nga me se ku pe HRPP wa o ya la HRPP nga mai nga asika mai fasi winti ya se ku pe nga au mai me fongo fa vai e so nya ai nga o maro pisi ma me uma ai o waku sa moa au waku mar mako ki vi fa sala lau karo sanga mai pa anga mai aro lo fa ya asia kai rumor ka ya ai mai se ai nga magu fai de ka ko le ki o fongi fai de ka ko tau sala online anga le waku wele hor maka ki anga ko ngor ka ku la le wingor kala a fai la waku sa ku ola fa mole manga ia se kala ma se ku ala lo eva le anga e aro foi uma kupe ngai mongo ko sui ko kanga le la ko fa ye campaign e uma foi lo ko fia de leile ye o ko au fai up e uma kai au fus kupe ngai mongo pe yor mereng sa go mai pui ya ka ulangi ke ro kupe pesca who cares e fa ka u kupe ni ko fa mai fa kanga ai uma no la arua kurenguku aru mangava ko fo ia ele si vai aso so ai por aso anga so ai kuru ai a ku kupungi me ko ke manga e fai ko ngorengu o nga makaro le ko kangi mai kam fanga ai ko kire fe kangi si dai vanga fa up fai fe kangi si anga ile HRPP you know let me say this anga wole van ko manga e fe so fa so le o fa so allow me so fa so si fe akula kala le o le kele yo ainga HRPP ainga umar le pa inga lenke vili mai e o ai fia o sa vai I va ai le wafu e o vili mai asia ka fa mole se vili mai ya nga ki kongi mai o ko kama ya asia ka fa mole e ye isi o ko fa finge kwa HRPP o la ko kai ko ru ele ro uma ainga uma le pa inga fast len kengi a o so longa le me uma o ki nga fo karinga o ke fu asia ka fa mole o ma ko keisi kai officer se vili e John Pari se vili ma are fo ko fa vai ku oi mo ko fio Sofia e foi lunga HRPP le fo mo ko fa vai ku o ko yang e foi lunga HRPP ainga makwa ma ali lili ama pesi usi ukulo ele yango ma yangi HRPP
le iango ma yese kuila epa le iango ma yese li mongi le iango e o la ko fai pule nga o mai foi mo ko la ula o la ko fai pule wa HRPP la ko fai pule. You know, I'm sick and tired o kangaka, you know, lale upu foi le hypocrite, that's the word. I'm tired of all this. Usa eo foi lele e fia HRPP ko kiki o ka wo mo ko mo ke ro sia so ngiva ya so ari lei mai aro warwa ku romba la udisi ya uko ai finga ngalo le ku ra mai fast I will love ngi ko vidi mai kangaka o ka vidi ko fai pule ngai ko kio ye o ka vidi di mongi por era kai mila ka koso ye ka lokam fa far pui o asi kang malala le ngol mele ku o le makwa ko poko le nga. Yes, leo ka mo ku ai nga fo. Ora makwa ko poko le nga. Le foi la ko mangu ai lunga kai mingai la fa ai ko u. Wala nga le foi la ko fa se kia o ko fo me ku HRPP keep dreaming. Keep dreaming. Ai nga o ma e fo ya e ku la ya fast pa le mia la auri. Ama ka foi nga asi va mori si rango ile o lau wa upu haya si rango lau kama fo pura i fai maka o yo se mangu fai maka wa lo minis kanga iyo ke faru vidi mai se asi va mori si rango la ngaru wa minis ka mai le fionga ya am ko nga inga sau mai oi iyo i vai singa mo ngo ora ko inga si vidi ko si mai vai ole matua ko poko le anga le mafafa. And I am telling you this, mark my word. No more. Peka koso aya ko ele peka koso ko ya ma ko suafa no more ele ko yai wala fa fo ile lima kausa ngoka fa vari valea ko fu ya u ko moka lofa ko fu I don't mind ila ko langa pa loka malangolango fa ko ile to sa mo yes ai le ke mana malama le ya o ko ainga o ko in-laws o ko aunties uncles le ko ke la lafi wa isia o ko le fo ko ke la lafi fa le nga maya yeah keep on doing that okay lo le ya ai nga uma ya iwe nga uma ya wa le ku fo le HRPP le ku le sap le ku le ke ya le wa ko li mai ke ya le wa ka li mai wo maka nga fo yo mi fo ro di so. No, we need to put a stop to the ko wora ka fa valea ko kupu mai ko fa velave ko kupu mai ko wa ko vili mai ko anko asiata se saura nga e ko o ki vai mau ke mimika e kui mako apa au ya na vanga le sa mo ro fa ko ke fe mi kai mako fia kangaka oi ma foi la nga ele ma foi ko foi me o ke fia ko anga o manga fai ko ho foi le ko kui ko pera o lang moanga ko kui ko mask ioi ko lafi mai pe o ko mi ioi ko fai ko fake page ko kui ko o fumi kula ko halo le fai nga o fia popo o lili kau kala kiki ya mara ai fa kwa umange yang ora ku fai la foi poiponga ai fa kwa umange yang ora ku fai la was fanga ta o sia ma ko fai fia isumu o lo o ko e o lo le ya o ko sanga yangi o la o kakalo ia ku wa e swing hai ko ki ioi atalo fati o se pari i cho pari ala kamai le e ma fo se uso ya jo mere ya i shor maku ai nga ma me ya ole maku a o la ka fa avale ale ya ni kulo o fa kusa wa o kire popole te kire ko ka ua uso ai nga wa o ke ka mongia o elo mimika ya ia Eki nga kari ai nga eki nga ka eki are wa ka fu introduce o ro cousin o ro ole mare o ro fia ka nga ka nga u ma ro kua ai va i lo limu nga
ko rai mai ro fo i fast ke ale wa fakanga fa maka mai pingi maka ozi nega pa loka mare poko so ia e ke aru pungo so ia fa ia i rungo to ulu fa ia i rungo ko maka ai le o ko va ia ko fo ke mi ngai le fu wa maka nga saur ko kola wa maka nga mai ko pepe ka yafe wa maka nga saur ko ka idima se lau ke ya le wa fa mai fu chao pipi hi fi ya o ni fodi e fu wa ya maka nga siva o aka isi o kama pepese ia se lo se ve mai ngura vai mera le o fa ko ke fa mai ko ke so i ko ke ia o so ke fa so do aka isi o kama pepese ia e isi o kama pepese ia o ko isamo o vai ko isi o kama ia o le ri o ia o le makua i pamu le mafau pe ora ko isamo e ai oi mai e pamu credit mai la aso karo sanga mai se o vakuasi e mai la ko nusila ma me uma a wa ku sa moa o ha uma ngai ku pe la ukanga o ke aru wasi e se ri ro ke vai ko fa furi ma ke ki ro ke vai ko fo a wo vai ku mo va ve me fa por kiki wo vai ko ya o kama pepe se ise uri ma ko mo ki pe ma ko ni uso i o kilang wa afia fa la wi lo ngela ko kalengi mangela ko musika ele aya ni se kau fekuri mai kau fekuri ya sabea kau fekuri mai akia wai muri ngeya kwa mai ko inga me fo ie la wa ka kai fai social media ia a sa kamu mo solo la a lo fi akaro ke fi akai bo vai ku tori ore kelo la wari musika ia HRPP ya ore me mo la u fai or manga ia ore me mo wo opolokanga o mo bolanga iyo o opolokanga o mo bolanga o removing o malumo maka ma ele ko i loa o so bolanga a ka ko fiola i ngi so ifuanga iyo sanga yang ya se fai kalo si ora o ka kalo si ai ku le HPP awa ore kai mi ai ku well fast e ko ku mai o la o fa amakua exposing a umo ko ngoa ia awange iai ni kanga ka fast e wa ku ni ko kunsiki awange ko e o wa ku ko lango pe ka sia o foi ko sia inga ni me ia au e o fa ko awanga nga uma e vera kengere o to fanga meki se fa ko la kengere ene nga mo fa ya a o ngengi usila ango uya kulo wa se uso ya DJ Dave. You know, okay, lo aya uia eleo nga kasi makari ko nga fa por kiki. Na fa ko kala le fai Dave mfa ka inga le fa fonga mai. A sisila le lo Dave, o ke fa nga ia o function e masangi nga fai le lo lusu. Pa wa o ngor pisi. Ai o ke kango a vili ya. A o foi me fa por kiki. E lo ai Dave eleo nga kusa ma. Ai le kai e vai kungo pa kungo o fai mai ya I don't go personal ai au inga ira kengele o to fanga meki ole makua kumu ala nga kelo au inga ni usila ole kumu nga konseki kelo le iva se furu pasenyo kanga lango konseki kengele e fa nga fo yer bafkanga fast ole au fast aru ke va ya ku fo o ko mai sam o ama ka fo inga la e si usi ulang mama ale nga hukuma eli le audo a ingei e ke le aku anga vala audia ke le aku anga share marko akili e fa nga inga ka fast le si ka kale wo va ai kunga wo sau ilunga sianga mengi o sia uso le fo e fa ya vai maria ya kapu Trump ya wa oro nickname nga Shodi tapu au mo Shodi
se fa kura ukala le ya oi e ke osi ainga mai a ke au ia so ke ko isa mo e ke osi ainga e ke osi ainga ma se fu o ka kai ko ru wa ki fa ya va fu mari o le kele fu o kai mi o ke ru ku isa mo o ke ru ku au ko mo fa ia si oi a fe ala u makeki o le kele fu o au por o fu nga sai ai yo sor ko biki sa ka fa so ai o le mai oi se kong se ki so sa me nga a o mele wo va va ia ko ai ia fainga o vai ia kunga o e se me wa o iai fa be a e liu ale o e liu kau karakala ai sa ora ku fo isa moa ka ke fi ro ai sa ka ku odi o mea fo yo le lalo langi sa ka faia wale ko faia asiaka a ko o ngai ke faia o mafu ai nga ese ra ukala ngoa malau ba ai mai ke ai re ai mas e kai mi o ke fa sanga ko i fo ma fia mai mo so kai e kau kala ngoa ko i fo ya oi o angi ka ko we vanga nga fai 10 years ago se o mea fa kama ka ko we vanga nga fai o au mea nga fai o ka ko mea nga fai o ka ko uma o uma e vanga fa kama kai mi o ka a o le ka ke kala ngoa ku kai mi ni a u va vai ku fo isia war o ma ka o kia e fo isia war pa wa le ola ku ola lu mai se makai pa ia va ai se makai pa ia le anga o le lau fale ai nga mo le moi ngoa e ke le mala malama i kai mi ku poi me fa pea ya ola o kala nga aua le mai le kala ngoa foi le o nga oruro ngia ma fo fonga o nga o angi me o fa nga manga mea saka ko o nga saka ko ingupia saka ko ula maruanga saka ko filelei o nga mea uma o fa ka ko umar saka ro keriso ka nga kale karwa ai ko kilua yes I had a life ele kampea ko langa i me mo fia kalanga ra po skolo paulo e mi cria di e ya o ko ia ko ke fia kama mai kuloba si kau kile ku kusa i me o langa au ko ke fia asia kafua kau kile ku kusa stop it au ko ke copycat tinga fua faisa o mea kalangoa o se manguia a faisa ka ula me lele ila aso sa ka ula me lele o ko ula me lele ngai kai ola keriso ya we e kasi ala o ai lau kalangoa mau posti e mai ruma mau ma upu maso ai ke faonga ma kuale ya se ngo fuanga o keriso ngo fo kongo langa le anga e fua mai lau kalangoa a saula lau kalangoa palau vale a saula lau kalangoa e ke rei roa le vakua oi o upu ke faonga inga ola iai kama mola ko fa fingi o nga ulo alia o kin kalongi me anga pa o papa ai awu ke ka mo fai au mai fua ro kuanga le anga ka iro fo ro kuanga i pe ku kusai a le wo fa so kwai a o se upu ma se kai mi ko ke ko pisa mai ni ko kong seki le la fa ya ni sila. It's about time to reveal the truth. O ko umanga lau HRPP a ko o mai New Zealand fasira sila o ni fare fasara lau ni HRPP o fasara lau ko kom seki ya fa ku fo ile la ko filosofi fo le fola e mai mau i fo le mau i ko kupi ai anga ko ngofo maria o ko ma ko eva o su fa adilo lilo ko pese fa kami solo ai au ko ke mai foi lungor mea e ingo si ai fu mo ko ale ko ke expectinga e o ko kanga kai va ko pe fa ka ko pesi stupid me ngai fa ko ia ki uku o sor kanga kai mea ka mo so ia o sor kanga kai pure o ko pe ko ke fa ko me pese ia ki au manga mea fa ko me so vi pure o ko fa ko me so vi ai wanga ingaro e kasi ala upesi ai afe mafia por kala me fa
Ioi. E kasi ala u pese nga. Ai fai kaufia afe mafe every day karangoa kwa ya siaka. Karangoa kwa ila. Ora ukala fo ingare la fa ya kukuro kene kaufaleanga pa it's time to reveal the truth. A fai ko va ya ku isi au fai pese maisi kanga ka ua liu. Awa ko ke mai mo for ko ke mi ko ke fo la ngolango mai mo kupi. Alu ar vai nga fa u fai. Alu ar vai nga fa u fai. Lango se fai la po fio ingi supporters. Ko se sira mai. Ele ai mangi me ka u ongi supporters group as HRPP. O ya ku ngu mangi. So ainga umar fast. Awara mai mo ko kupe. Pe af ko vai aku ngai kamai kong se kia au si kontia. Ioi. Po ai fo inisi ko vai aku fo yo ka amino mai nya la ko kong se ki. Vai po sao. La ngai o mai kingo mai ya esa. Ala fo we sap. La fo we HRPP, la fo we fia. Awara mai mo for kai mi. Ioi. Ka ko maro lo. Sun. Wasi ya. Ka ko maro ka ko foi mai. O ke fia fasanga ku sa nga fia me yang for fola ilanga ile fai ngonga yang mengi yang fai mengi ta to tu marolonga a foi mai maro ka nga ko fa e mo ku sa nga o ke o fo a ungi ka ka fia me mar fai karango fa pa mai ta to marolonga Soi fu manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. Salo Falava and welcome to Rooters Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatutuaina a wale la foina o la container po o so se whaamhodi e wa inga I Samoa. Whafsota iwa awao I le o iwa tolu iwa tasi lima iwa tolu tasi po le ovaru se lau fitu iwa lima tolu fitu waru. Le quick freight au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us. Ia, e varua po, we vai varua po I ale ngai fai program. Ai o suma dei va biru te ele tula e ono le taimi tato ni usila. Ai o lo winga na la fasoa. You know, o le kele yo tai pain of at one level mo fi sa fai program. Ai pangalia. Ia yo kiu ke mafu ai le malanga mai inei. Ia o tiu te le ma fai na fai ele si au so en awa ula fai no fai. Ela foi le fa malubu le vai o to fingal. Ia ono tu langa foi. But the only thing I can promise o te fai. Ina ia maua o a uma panga no o te maua. Ora ata fai le tatou proclame. Ai ora o kalanga le o fai aku isi ora uri ia. Ora au so uma yo ke va vai aku le wa makanga fai mai na ya la ko mengi ya. I don't waste your time. Anyway, water la ulu. Let me mention Kongongi. Water la ulu. Yeah, o si uso lea ya Seyuli. Foto nu loa Victor.
kapu o elisa ukala ka make ia sinapi o tele masani tamarea so o kile masangi o kile so sisi o kile masangi ele me mofura so kai mo karango fu ale fa kula ukala ya utogia le usoya ma ia mangisi o kile o iroa. If I were you, que o per ka ko vale pe ako manga wa. Awangi e ver por kiki. Ma mea ko ke kau o my personal ai kia. No, awa. O awa loku. Ai awa ko ke koe la nga mai le kua nga i manga mea la ngai. E ko kile ro fu o ko por mea. O ngofo. Mas ko fu ko nga. Ai se kau suru aku la waya ola u masin. Nga de wo ko vai aku wa kau mumu me mori. Ya. Se kau su mai le chacha fi kau markaku. Kau si ele pi. Ai ola kala le te faya. Ya o toni. Le ai sa ka ko le as far as I'm concerned. Sa ka ko le. Ai a fai o le ke va vai ku ngai ka kai fika ngofi ka sen mai kia ia ngai ko mengi manga ko me e fai o ke fa pembo mo lo ko really sa o help ka kala ai lo nga help ai kuila epa ia ai lo nga help kuila epa ya oi ai lo nga help li mongi ya oi ai sa o help ya oi o le sifio fa sala la ufua o siva le wo fa ya oi o le sifi nga fia fa ya o ko siva ila kaimi o le radio Samoa o fea ko ki fia manga o loa kau kumun kanga ko sifa ko vakua o ke ala ku o ke MC saka ko ngaru ko fakasi ai afa yo le ala le ko ke kau fai ko ke don't play personal langa o ke le o ka alu personal o ke le o kango kwa exposing ni afea nisi se fa kula o kala langa afa fo ile o mangingo o ko il fa perkanga ya mar ukuru fa ko au ko ke o personal o ko fa fonga mai o ka ngo fa ilo a kungi afia kuila e pa ku le ka mama kua no ele o kile o fa ko fa ni afia mangia ai ko kile o va ai mai o fa ya ku o fa ni afia pai mala fa o fa ni ama no e tacha no ele ka dia i du mo to kala ni ngame ai asi panganga o ngi mea makua makila a o mea o ke fa o ke kala ngoa kuai se o issues ale la o va ai kuma e pila a fa o nga mai o ko au pepesi ma fai ai fua marco ma vai fua ko fo nga va a fai e mongi o ko o ai nga musika ma ko upu ya ko ke o mai fa ka nga pa ole mai ko kili ele ka kaula nga ko o fua ko wisu i por kiki na nga fo e fa lo longo e HRPP e fa lo longo fast ale ke va vai mai o kapu o ke no isi kai mi o ke kango ka ko pesi ala ke ro le ya ke HRPP ore ke lo isi taimi o ke kango ka aku ya TJ Dave ala ke lo ke HRPP la ngo wa yo ke kango ya play ya ku pese e fe kawi la música ma kai mi ore por kalame so I just choose the right song for the right moment e muri ha o ma fofa por me o se HRPP por se pusa pipi po se sap po se fast e muri a kaulo ma fo nga mea ai mua ya kia leanga o ro ki ke fa sara lau o ke su e ma se pese e kala fe anga o le fo ke ka ku ni foloa o ka nga ku nga pese ta ilo ngoi puli so se sia ai o nga o le ngai kai mi mar suinga fo yo le olanga o ka ule fie ke le me fa sara mausa e ala laranga o ke le ya ngoka o ko si sila o ko kiki a pese pis chapo ke le ngoka kwa o ye office ale o ke lo o kasira fa fi awor ma ko HRPP rang fa ya anga ko ke fa vai mai ma ko sila mai o ke ngo fo aka ku pese na ma fo isia sera me mamale loko ia e mamale loto anga o fa kau makakau
e mai mau e le koe a mai ai ngongi pese ase pistepo la kou ia mai mau e fuarkaini. Le anga ore ko ke vavaia. E se afika fe au. E ro koi mari mongi. Ale ko ke vavaia ore pingen nga ora ukala. Le ala nga le ke fa koi. O kou ia ko ke kau fa o kou le au ke pese le ko ke kau ku fu ko wisu I me fa por kiki. Stay out of it. Mai mawai o kou le kau ria o kou pese, mai mawai le kou kumu o kou siva, le o aku mangisi o kou sosu. Don't be stupid. Le o fau kuaku. Ia la e oso apo ngā mea, a e sau ia kungu I fafo. Fast loa, le o fau, e fast loa, ngai kou kei loa, ngā kūre fast. Onga o kanga kai fafo. Ai a fai la ora kau fale anga le fai mai ngai fast. Longo winga, e ke oki ama e fa vavau ia sa moa. Wa e leilo sau fafo ngai. E sili le kumu sau show ngai lo sau fa fungi e sa vale kusiro makua kau kai ia ko karo ko e pesa varia ko ia se ko inga karo ku lau mai ai ke le pesi ia nga tato fo I mai ia sa se play mai ya misar sa wanga fia me se play mai ya ora sa wanga le fia me ua matua le longo le ia I whaafafonga auto. Ma le ainga o le whaatuatua I le tosa mautasi. Ai mise fui ora whaarongolu. O le saunga ngei ar kangaka ngei. Sa ave ia I le whaarolo morunga. But let's listen to ilanga saunga le whai I. Ka more misa say play mai. Te tautala I mea nei. Ina ia manino ai. Ai maise mo le mamalu o le tunu. Sa lango ina le fast. O au nei mal kapeneta sa amato faawa wina le fainga malo sa auto mana nau iai. O mato foi nei ile avea mamalo tausi. O le amato faawa wina le tausinga o le malo. Se ia pale mai se malo fou. Pe amae al tatou palo tele. Ele ai se ngā luenga lauli. Masui o lango ina ia o fai mo Samoa mauna tangata. Samoa ai ele I palo teina mai o mātou sui e tau ave ni whawhita uli e patino ia lauli. Po se isi lava taitai. Whawhita uli ia fianga whaatula fono e whaasino I le tangata e tōtasi. A ua vea le tangata e tōtasi maona whawhita uli ua malepe ai le vaenga sao mātou ngā lulue uma e whaatū masui ai le whainga malo ale HRPP ua au tupulanga lana pulenga. Ua o tautala I efu o le malepe o le fast. A o te whaitau ai foi I efu. O whelautoa inga I upu whai o malo. Mai le whai ngā palo tataruai. Ma le whaasolonga mai o le nei pae inga. I whalafua inga mata ngā. E ala I whisota inga ese. Mai ua o lava I totonu o le pale mene o Samoa. Malo, whaatai misa, whaatai tele lava. O se vaenga no oto maia. I le video le whiunga I alilua a mesene. Nau oto mai ai lea o le vaenga lea. Ia o la fwea vaila pōli lunga. Whamai o pōli sau noa ngā fia me. O le teitai o le sap. E le ai se ngā ruenga na whaia e la audi. Mo Samoa. Oka I se ngikala. A ole me fai atu ai la utala Samoa. Ole mawhai na ia sau noa whapea. A ole nei lava.
e le I uma le paia inga o le tau te malama uma la vai le mena tupu. Ua le mama ea nei tangata e pelo. Ua le fefefe ea nei tangata e ole le atunu o le pula o la tau mata. Whawhonga I kala. Le ka pengeka ma le whai ngā malo ngā maku ngā luluea. Ma le malo kausi lea ua whiriwhiri mai. Ai o le upumongi e le ai se ngā luenga au ngā ma whai e la auri mo Samoa. Oh my bad girl. Ale ai se ngā luenga ngā whai a. A o ai ngā e pare mia. E whawhewhea ngā e whai ar ngā ku ai ngā kala. A o ai ngā lai ngā e pare mia. O le alofa o ai, ma le whai unga ai, ngā mafua ai, ngā e se e I le kofinga, ua e mimika ai a Samoa, ma le lalolangi ako, ma le ako Pasifika. O ai e unga ngā ngaruenga. O ai e unga ngā ruenga ua e lilo ma e langu ai a Samoa. Oka e ke o fia me. Ua whainga tātu louru pa ia o le ainga sāle valasi. Sa ufa apito, suli ma whio isi tangata. Marotou ainga o sasi I tangata, marotou vaana tau molasi. Alala ta ili I mau o whale poru mre mamaru whale atua. Kuloua. Ai se I fiko I kongua sa ukala I a ngā umi. Kulou. Suafa fia me. O te iloa wa avea lo loto le sa o loto. Ma lo loto ma e a e ma liu fasia I lo fia faa o lima. I so o lava se tūlanga I le lauli le mali e toa e faa o ngā haina I le marusi anga le tūla fono. Ua fai ma vaenga, ua matuwai, tau mia ai lau tō faa le lei ma lau tō faa manino. Sa sulu ma fai ma vaenga. Ai a fai foi ngā mafua, ngā makua ko a le loko o saule. O ngā sa whaafewheke I ngā foi. O ngā o le loko ua matua tumu I le leanga ma le lelele. E whaafewhea ngā e si pela I ngā le ngā ku ai. E whaafewhea ngā e ka ua iau ngā kupulanga. A o le whesili, o ai ngā e mau ai malo, o ai ngā lai ngā e paremia. Ma whaasoa ma whaualo, le lau ka wakua sua whaia fia me. Whaualo, olo, le aki nguu, ni wawa, oi maresi. Taka ia mako whaasoa. E kukusa lako morimau. O lako morimau. E kukusa e winga. Kusa kai peor morimau fo ile lea ma taio ma reko luka maiongi. E kukusa a keaunta kamaia. Ile whanga o mai o le mesia. E o ilonga mariu. Malonga koe ku. E nga onga fisuisui ya ia o enko o whaupunga. Ai kasia. E whaapea morimau wa kangakangi. Ma whai mai ma whaasoa ia kea ma kou New Zealand. Ile kaimi lea nga sa ili eise pale mie kukongo o le vanga whaupwhai. E sau la kukala. Nga o nga nga kuvau e la auli ar mali e toa or kou karangoanga, ar kukas. O le a lafo mai. Awa o le plan sa whai, le la ka uaku. O le kou plan sa whai. Aile I aruaku fia me, aile I aruaku kuala, o le kou plan sa o a sa whai. E nga o nga lafo mai loa, whaaku, kuro I lunga, ma se kasi o sui makua, mako kamare wa riu. Ioi, oai, ka fiko. O nga kuro le o ka fiko pe o le ua lafo ia ka fiko o kasi o sui makua masko ingo kea. E lafo o le a kurai mai, e whaaku mai la auli e whaimpare mia, o le kou game plan le nga. O le kou game plan nga ngu e whai. Ai pe ka iwa kou keke. O lo ke ka ua kua o kou upu o kou mori maulea. Pe ka iwa kou keke, inga ua mahea o nga kuvau mai e la auli. Ma au mai whaaringa o le a pāloka o le a whaile kaku le pāloka le kokas, ale vanga whaupwhai. Po le whaafare kui.
po o hai o aku si au e fai makai masui kai and so on. Ai nga uma. Ko e fa aku ma ya mar manga ko la audi ai le fo ma ye ko planning ko fa. Ko e fa aku mai a wa ya. Ore a mo aku so bai nga o ke fa aku inga le fionga e sa fa pico e fai makamai kai par mia ore ka ko van fa fa. Ale nga makua le fia ai valas. E wala ngo kiri rupe ko e kau karasa o valas ia ile mea wala ngara fu o liu. Wa maua fu i lalo au o fia me lai maferi a lalo apa au so le upori au sera o apa au e fa kusa le mo makua mo i lalo a le lai au apa au ilang kolo ai fu ile. O le winga o la utala. Ale nga umolonga fa tu o tu finga lo la audi. O makua ke ia fa fa ku o le fia attack mai lo valas. O le ala ma ko kala la ko fai. O le asa ma ko kala ko fai ku lo sunga la audi le mari ko o le o e au mai lo finga ngalo e fa para mia fia mi. A o le lo uma kasia ka kale mo ke manga o ye oi o upunga ko fongo nga fai. Ko e foi mai le ya o i lau sunga nga fia me nau. O fea la ngi fa vai. O fea ngi la e yengi ofu au kala ya. E yengi ofu e kava mai ai le kala wa e fia e le se a o yo ngana milionga. O se milionga nga e sa uma oi. Oi como é ngana milionga, oi o ngana plan le. Awe ke po le fua pole ala on audio kai yo fast o ye o ngal por ke ki milionga o mele ngalo i lau sunga o ngalo ia ki oe e lua ngaruenga ke kele ala audi sa fai. I'm talking about ngaruenga ke kele ai kele ara ngaruenga ai e lua me ke kele le ke mangkua mua fa par mia oe lua por ke ki milionga ka kia ia la isi o le hango ai amai nga o le lua lea e mongi la lau sau ngonga le wa sau ngonga i famai e le ai se ngā ruenga ala audi nga whaia mo Samoa famai le kali e mo sengiolo rubbish o le makua rubbish au ia mea ko sui mai nisi pelo fa more sa kala le sio anko anga umang fasi o ronga kari wa umang fasi wa ki nga hingar fasi e side ko ka masoli ala ko fasi fa pe har kama o re anga mo fori ngo ronga kari lo kasi e sella la si o anko wa ka ura po fa ko ka ma ya ala ko fasi va mo ar kama mai ele umil pero lo ko ya mai okay kai ele umilanga pelo. Pelo hangi. Ko e mau hangi. Ora me nga ufasia. Ama he ka mai kiki. O fiu suela o di makala. Ora suela di makala si. Ale o avere u klare. Ai nga o ya rai lor ko ina. A o fiu fa ya ko ya pero fasilo e visile pro kama. Ora mo fasi fa mo ar kama. Fe ora nga fori ngor kama. Se ro lim keke. Ai fa mai ala sela mo ko sela ka maru fasi e se o ki kai ai ya mai ele umil pelo Joli amore mole di ilo sugar kai ka ya sa kau fa umi mai di ka ko pelo ya la so hari la eu so fa ide ngakala iwe ele se nga ruenga ala audi nga fire ai ka ufa no mo kola audi mali to ele se nga ruenga la fa se nga fire e o ai pepe foko afanga nga wi la maka ikivi o ko mana o e mana o na le fe ai solo e maula fa nga ula ikivi o wi pa oiga samari mau o ise aficio ise ka fa ko puro mi pairo worka ka fa no para la kele le morka mai kiki ola moli mau wai ka mai ki ngaru nga mai biliona ai la fa suri o que eu
A ore mea la o te whai atua i le ka wāo nei pepero. Whamai, ina ua whiriwhiri mātou, whako ako ma le peanga ngafi. Awa lela whakura ukala. Te sema. Ai ole o leo e kawhia maisunga la ule male ko ako kengia la ule me whai ai. O le la karkiri se masi e bla. A le la ko o mai whai. Koe whapawhala loren koe ako ia Januari. So in other words, from January to July, whako awhiku masi. Kanunga malepe mai le whonga waa. Onga o le whai mea u fiu o e fia mea. E le onga o se whaamari ienga, o se kangaka se kua kasi, po o ni vaenga o le fia o la aubi. Le ai, it was all your plan. Onga e ke musu. E su e mea ia, i maua koi maoi. O le mea nganga ke musu ai. A le la wa e ngofu. Ma a mai ai le narrative se selia. Wa e ngofu ai au mai ia upu e le umi. Le wa e ngofu ma au mai ai le pepero. Le wa e mai ai le ngei pepero e le umi pe o ngafasi ai ro. Angore ronga kari. Ma e fai mai e reise ngā luenga le ngā fai e la auri ia Samoa. Ai fa fere poro ke kirea le hai mafu ai ngā vi oi kukongor pare mengi. Oh my good boy. Ke ofo ia o e fia me. Whako awhiku masinga karunga vārko whunga waa onga oro whai meo fiufi. Whai meo fiufi o koi mauka mai e reko ke pulpulu lima whakasi. A rewa e saufa mai karu onga kofia o e marau ka pengeka. Anga whiang kofia i o e marau ka pengeka o ora auri le ngā reina e paremia. Mai le whakausanga. Anu le mirionga. E mimikai. Ai lo se mirionga nga whai oi. Sa e vai le lau whau manu. Sa e whero roi whaapuringi sese. E le aisonga kuinga. E oi. Nga pauhare mea lea nga e whai. Whamai o lau rule of law. Even you yourself. E ke le iki pinga lau rule of law. Yeah. A fo ile mele le o ke whai aku ai. And I remember lesia o whaasoa lea o whaasoa. Le la o koe whai aku. La ngore whaasoa lea. O le whaasoa nga musuia. Le la o koe whai aku. O le pese a fia me sa pese a ili fast. I'm talking to the fast supporters. And the fast family. O le pese nga pese a fia me o le rule of law. O le pese nga pese a ila audi. Poro keki mirionga. Inga ia whakamau ai inga Samoa. Male, koe whaafo i o piri ko pe lau ia whai kulepa. Male, sue uma o kika uma le keleo. Fisua suangi ma mea ngā waku pala and so on. Ai sau fia me, o fia me o ngare pese lea o le rule of law. Sau whapipi i kongo le fast, inga ia mangingo mana mai. Ai koe kuri loa mai lava e lea kua. Le kangaka po o kusa ai langa rule of law. Malonga o langa maanga mea lai whai. O le whaasua foi lea, o le whaasua koe whaamangaku mo kaku. E koe kuri mai lava oe. Po e kausia. Mea o lea ke forfolainga. O le ale winga o la ukala. O i ale nga koe maua i fia me. Nga koe maua inga ua ia ke inga le rule of law e apalai i le sueinga o le maliu ka me kikiwa o le ki a koa mai kakala lea. O le corruption i kukongo Samoa langa o mea nga whaakupu e lea kua. E whainga kaanga mana mai fo i o kou e kai. E le roloku ngara kou ifo kou wingu pia kou whai paki. I le whaapia e mingis kaanga e ara po aila ia le ilumre ai. E se a le miniska, e se rona whapau e le aru se ro. Ewe. E se mea ngā. A karango aku rā mā kou ngei, le whamaongi i roku whamaongi ko whinga, ko kongi ako se furuai. E le o whai, e se ko orua i Samoa, e se ko orua i New Zealand, e se ko orua i Australia, ma mea mafutenga. A mako whaaso aku rā, whaamore. Karia sa mako whaaso, e li whapeke mingi skanga e ako ai lea, no. La leo wingo ora ukala leo ki whai a koe.
Makua i koe testa i le atua. Le pese a oefia me le rule of law. Pe e ke koe ola i le rule of law. O le mele lenga la inga valua va fonga va amala auti. Lenga wa e manga o e kiri la auti. Ai ufi a mangunga sere ke le o me ia ke nganga inga. Including le maliu wai o le profesaria. O mea uma ia le ke nganga. Yes. O le ke nganga. Le ala le wa makua e fa ko ngai. Usa ele se mal meu fa ia mal me fa ia saulo ia ka dika. Makua ingalo a ko ia saulo. Le mare ko ka dika ngai ai. Fa ko ila loinga i o longa masia sia fidiskia. Ai makua i kuri a pua e saulo inga ia fa umar kamarea. Ma fua isia. Enga yai mea laenga ki e li roko. Wafo ilanga o nga kupu ai mauai masia, e mauai masau. Papenga umar melea. Waila oiro pese le rule of law. Ia sauro ma le tua koe whaafo i mai aoi. Nga o nga saua i aoi, e musu e whaasanga mai ia lea kau Yesu lea ngā lofa, e mga oia ve ese ma kuar whongwhikalai. Aisia. Awa mai mauar kuspa ia. Nobody can see God and live. Ai mesia. Oh, ka okar sai ki ai mea nga. Ia. Wale mawhainga i pupula. I le sire e oa wanga o seaka. A wale mawhainga i pupula iai. Mafua i sea. Wa makua sai kia. Whainga ka ia langa e sau au maingi ngasu mangi mau pepelo whapeni. Whainga ka. Leanga o lea mau ke mara malama. Ele i umar paya inga. O nga uoki le mei lau kaika inga. E whaafewhea nga e koe haru e kauka i kai Samoa, nga e kale pia fast. It is not la audi nga kale pia. It's you. Malau vahe nga ko ongo. Nga o oea malau vahe nga ko ongo, nga kou kale pia fast. Leanga oro kou ngau ka inga lea mainly you. E leanga lo loko i fast supporters. Yes. Wade vanga mako i roa au whaalelenga. Ai sa ufi a mangasi. O nga sa seu sila uma, maalo lofa, ele ngoa o le paki, ma le nga kaukinga. A o mea ia, wale wanga mako iloa. Au faa lelenga ma mea uma. E ke le fia mangao. Nga mangao fia mea nga o nga kua le fast. Faa uma loa mea fai nga supporters. Si e koe faifo i paroka. E mangao lo matua fako a koe faifo i kei fapengi. Ma fai nanga o le mea faa HRPP menga. E fiu ea de ese mai e fai se suinga. E le mawhai la valanga lai aru ese a lai saua ma mea wha HRPP mea kongua le anga riu kupua maasi mai le a vāloka ma fua isea umanga vaku le warning au eke koe kepa i kua aua eke koe kepa i kua ua anga sala ma wha sala o mea umalai o au aulo mau ario mau kaukaringa whakabio vio o mea umo le anga sala focus i luma ma e savari loa savari whakasi ma le fast Fa'atua lo ile tua, masavari lo iluma, ai le mafai, lo koe fia kepa i kua, wangila. Liu kupua masima le avaroka. A le ua liu sapue ka u. Mewai. Le ua ke i aua e langu mea makafua sama. Ai le se mea ngā langu ngawhaya i haui. Le ua ke i aua kou ofu mea makamaifua. Mako ofusa sama. Whether ia yo tofu fonga ire i umangi paya inga. How can you do such things? Ma o kou ia supporting ha. O kaso kou whaanguku rua. Whawewhea go fast. Go fast. Red. Ai ubar whakau sanga. Green and yellow. Silly. Se kau fa umi mangi peru. Kau fa umi mangi i ofefo ngi bea. Hi fast. Hi red, the lady in red. Alu ngi usila. Dress in red. Sisi ele fu ngi usila. Alu Australia. Dress in red. Sisi ele fu Australia sa masa mo Australia. Alu Amerika. Alu kukuila. Awoi aisa ai uma nga sa ulele green and yellow.
Aka. E mai mau taimi. Samoa. Ma I mau le taimi a whai ere I mawhai e fia me Naomi o ngā whaau le leadership se e kaure kingi o ngō sai me kinga. O a fo I ngi mwhale ngai kupongu. O I e loa I mora ka I le leile wha kōwhala inga mara ka I poko. E ma maolanga kōwha. Se e lafo I ai fo mai upoko inga. Se o oi ka I e lafo ku ia oi mere rei ma me leanga. Lai mini kōwha sa pare pali. A le hana me ukupu. Ua oso are fefe I maua. Leanga I lo ma mea. Ora mea nga ua kupu. Ua oso re fefe. I maua su e ngau mea ngei. Maua re maliu o ka me kira o Samuel. O yo ku o tu au. Laku e maliu le ua maliu ma iei le a. Le polofesa. A lea e. Sau wai maso o kanga o ia. I mea ia. Kasi ale o kanga kalanga fefe ia. Ilanga e fefe le pou diuri mana mana. O le fili le ngar pou diuri. O le fili o le pou diuri. O ave o le lae susuru mai. Kasi ar kangaka. Ngai loa e fia me Naomi. E pau wale o kangaka. E ngake langa la ngā mea ia I reka I kainga kau fia. Na o sunga lau le marikoa. Therefore, o le la tactic lenga whai makuila epa. Ka nga ku urfa mo ya kuila epa kili la auki. Kili, le wingo le upu e kili ar kili fo ilele ia ungi ko ya ruparo. Le loa e fia me, ua expire le porokiki e kuila epa. Ua uma ka mo whainga, maanga ko ngafiki, e se vai varka marea. Ko yoso lo mga ia ko e liu. Ma kau mo whai fo I mga ia, o le akili fo ila auti. E whao ngā ai fo I mga ia. Ai o soku kiri. Ai koe backfire mai le mea. Whaake amu kukuri ei lako. Ia, awa angare ngofo bribe ia le au fia fiora ia. Angare whika ngofi bribe. Ia sila. La ua ka ai mai whala o se ua amuri. La ua ngofo. La ua wha mawai. Anga e ku mau le fast. E kiri whakasinga whapenga. Te ua amuri. Anga e ku mau le fast. E le ua kur pakua. O lo ku malo ia. Oe, wangila. E siri wha mawai ngai lolo. Whiko ai mara maasiasi. Nani mo kupu ia mou. Nani mo kupu. O le green and yellow awa. Black and white. Nani mo kupu. Ua ave e sea o kou mamalu. Ua ave e sea o kou kamari angalelei. Karu ro kou ngau le oa mara kou sue mea. Ia. Ora upunga. Asia tale whaiaku e reo se upu asesi. Ora upu a. Anga kou kuku sa o are wha maongi le paki ngā mafuai. O ngā whiriwhiri lea kuhu ia u kou wha maungia lea kua ia u kou. E kou ke le kau apa. Ora kai mingai le whaia afa o ngā kupi. Kou ke peko soro ai vau whale o ainga. Ki ngā ngā parapalau ku vai meo vai a fu ile meo le pala I lalo whai. A le afa kami soro ai. Le kere o kou komiki ma meo kupi. Ma fua sea. Le anga o kou se e kia. Ua avaku o kou e fia me. Fola ia o kou. Le ave e senga o kou kofi mingis ka fiolai. Ka fiolai le meo wa whatau wai nei utou. Wangila. Ia ranga. Whalongolongo ku fo ia I kua ia. Ia ua matua. Ku whaale ku ngware sao. Ka penganga fo ia lau matia. Lau makia mani. Ia. Ai sari ka kaunga ko kupu ngā mea ia o kou. O kou ia sa currency. Ma mau ki ngoa lele. Ia. Ka ngā mea I whaka ngā kuko kasi. Ai umangi koe fo ia supo. Ia mau. Ioi. Whaka ngā mea ia e kuko kasi. Oa uia. Sa kele fo ingo fia whai meo voucher fo ngai pizza. Ar kai miringi, wa vero ka ingo ma me ukare koe whao ngai. O ka whiaku ngai ka meki o mako ai ngai sa ma. O koe ai pizza all McDonald's. E wa fo me whapenga. Mani tua ai ngau se me ke kangolangolang. Ya lau me I hara kuko kasi believe you me e koe me ia I le pizza I le supo. Ya lau me ia I tatou sui le lei whangaloa. Pa o whonuti. Sunga ia fuimono. Ngai sa me ngā. Ka ko sui na ngā.
Saunga yang saunga ngi fia me. O ngi se kia sisi. Sorry, not sewa muli. It's not sewa muli, seu ula. Did I mention sewa muli? Seu ula. Kamari aku I lau kama sunga le wa office. It's not lai se kiwa ko inga lai okay ya sewa muli. Seu ula if afa peo o se atula u. Seu ula le ma ko I le la tu wa fa kwai. Yang awa. Bye Felicia. Iyo. Ke ia wa mai mo ke ia wa. Fa ko kala fu ye ke le mai ke ia wa mai mo la tu va le u ma tu fa tu fo ile sa kala ka ki faru. Le la ke ia wa ko yo ka fa ile me ko fa sufi ma pi ai solo ni paro. Talu le ngau le ai. Fa ora ko fi le ai. Po ore a lava ngi nga mau kupe po ai fo ngai forfolanga mau kupe ya ke uko. Ora ukalaya Samoa mare au faparoka makua ilulu o kokanga. Ao mai le sap mangera kokanga kupe take it. Ko I fully la aru ekisi. Ekisi o kaulunga ka ku faso ai 9 minuti. Te le yor manulo tile o failoa. Manifesto fast. Ai ngolo fia o ko me ngai vai ngai wai. Kile ka ko proclame. Ko fa au le lo ma fo il tato proclame le aso to na imersu la au le mali to. Ai no nei vai nga pe nga le luar ko ngai mai ngor manifesto. Ia matatu manuroti le uti to fia. Mama fia ise faso. Mo fo il ka ko proclame ni fiafi. O le miliona Proketi Samoa o le vitu le a o kaka mau ainga. Ale usi irunga le 2 miliona. O le fesilia lea, o le fesilia ngumerkasi. Ngakupu le folfolanga le faslen ke ngei. O le kali ioe, ngakupu. Ka kia ia lea ale se lau pasenge ma le se lau pasenge. Lea nga ua nga su e mea I fo isi o di ia le ua ese. Nga su e mea I. Ia. Ele fa pela nga waku kongu le fast o aku mangi ange. Le ai. Nga waku. O lai aku fo maki ka ngi ai ko kongu. So malier ko fa mal fa ukanga. Pesa le aku ko ai longa ku fa ko fa inga malonga lufi-lufinga. Malier ko fa mal fa ukanga Samoa. O se ka ko mea amaka. Ai langa nga sao ai marimo au fa mea. Mare au su mea, mare au fi fa mea. Ioi. Ai koe sanga yange ai or kai leo si I le 2 miliona e peanga o fayaku o le fesilia e fia kadi sa tupu that the answer is yes nga kupu o le ala le mea ka ko fesilingi ai pe koe kupu me le au si I le 2 miliona e kupu le anga sa tupu mua le o sauka ko 2 miliona mo tu malo uma aloni o sui no ma sui tamaita I no si I mai le toru se lau I le fa se lau ta I lua vai aso. Wow. E o le alau pa ue moe. O kou sisila kunga ni mele. This is one of the things o ke kumalo sirang o ke ngau ya mau ya ilo ainga. Pe afai o koe fia o e whainga ua ngam koe whainga maumanga lo ainga pe ngā Facebook mara viri mai ni usila ma American kupi. O le siwa ainga lo na lua. O ke fia wakua. O le tūlanga I pepe whato a whanau. Ia ngō whaku, la se kele, ai la uko ngai vainga. Pepe whato a whanau. Lea la whako a mai sa o haere ka ngaka, lea ngai e mau kuma le leile whainga o langa whangau. Ai mai se sui umalai kukongu, e alo lofa mongi whangau. Lea la whato a whaamai o le leile whainga o le melea. Ainga soifua maloloina lelei. Pepe fou newborn babies. Lua se lau pe amai a ona le sitala le pepa papatiso ma le pepa whanau. Se lau ta la I le masina se I aulia le tolu tausanga. Au fiai ma le tui mo mia, tausinga o le soifua maloloina. Au whainga a koa o lea alaungi po le pengifiki po le alava le tupeta a fisosoani. Tolu afe. Valu se lau mo le pepe matamaiti fou.
e siri akula le vai le sau o lau e ke ara kuila o account lau e se lau o le pepe wala ngai le o la mai lo le pepe ai stake se vangar fai le o la mai ai fia a vera ia la wa feka la le for mer i chapipi nga vakua a fa pela o kinga o champinho fia ai merele kua kurkama nga o pia le au pia po lo ngoi ngole afer nga e fai nga baki ai le ma se tai par pepe fa ka wa ai a fai le ku ai nga posi lea e pei ona fai e isi atu no pei fo Usila Australia ma America e sau e posi mai e ka umai they do care they plan it well and they do care for our children see o ngai fo kongwa le o fui ngiu la palapa nga umar mai a makar masinga la ar fai lele ku lu mo ATM kala mai langa se lau kala nga ia ko o le si masinga la mati fai lele e akua e ko sanga wa sa vari fai lele malanga pepe e fa uma mai kala ngo kai se lau wa malama fo ile pepe ra ko ia e wa ko ru ko sanga wa malama pepe poi lo fo il pepe o mi ATM e maka kia fai are fast o tota mai tai e o ngale se sila ai nga se fo maro fa go va ngale fo nga mo se fo maro loino ai ni sa mo tina mai tanga mata mai tia onga e le to mia va ingar fo mai au nanga fa mai tala vai pe amana o pia wow kasi le vai nga wa tele na fia tele ne tatu fana e uma e fo i si fai ku lo war u peto ye ta si le vai nga o isi kame ia ki nga la ki ka kia ila ku pepe peo ave ngo fo nga le fia manga wai fia la ka ya ola kan si pepe au ka fo se far o lo po au ka fo se manga we don't know all these reasons but maybe some of these reasons le wo mo will answer yes langa ele o fa kala ngwa ka ko ke ere ko karoka ngai ke ngi ki ngai fa finge ai ka ke le o mana malama fo ile mafu anga o fa yele nga mea some people do it because of fear some people because of poverty a olea se mea e so ngi ile malo ale ele ko pure kinki kankangi mai ma aver fare mai e ka ko ngi ya mangia ale fai fu ia marisi vaenga ata ua o vaenga lea ainga ia mo tangata e ia fianga tuma bala vaenga ia ko ke fia e sero fia ru maka upula si tia le lango a mai sira uta la le sai manga ko foi ele ia se me fa pe sai mo samo ele sa kile ia nga ka ko ula ia evelinga e kuale si oi mai ia mare mere vale fou ia ia ke mi o papa va o mor ai sa mai si bobia ai pio ka ko o sa ka o vale ai yango ia fa fitai inai organizations fo i anai ekalesia mani so ila topi o mapu fanga lele lo to to fai pesa ka mapu sama ia ngai kanga kani ai lei mangi upe nga mo ale la si kia ko se la ule masina wow feo ai fuai va ale malo ele ko ngier fo mai matara vai fa fe kai kele ini kai po se pale mia po se fainga malo ua lako wa manga ia ngi kanga ku lo o tangata fo ina faia ele tua i lo fa kusa ai se a u puoi manga onga ku mau manga onga fa pikoa ele o se ka ku mea ngai su fu Paul ka ko mea e ma fainga fai o se marongi kai kausi a ma wala ma ngo kausi ka kai fast fa kai fa ko fara inga a fai o nei mea uma tu la il fa tu ile tu sa mo kasi o la le mea ka ko pole ai le oi mana makiva no ngo winga o le ska ka le fai ngaruenga le mo fai Facebook pa ye le fa ma manga o le la kausi o ka kama ya Pau mea fai o ela fai o enga kausi kan kama. Wa foi la nga o lo fia ma o si ake le fai nga wenga. Ale la ma wa me nga le la alu la fa mo ko se la uli le ka kama. La ke awa ko ko apo mai so ke foi le ke kau fa di ma mo su ka ave fa ka ele mo kulang fa pe. Ale la ma kwa e
o le ali whaataua, le anga o le uafe i he whakofara inga malo. Whaafikai kele. O lava ngā vai ngā muringi kai. Na le winga o la utala. Ia. Ka oka, kele I can talk all night long. Ai, ku ungisi mea kau ki whaasoa i siskai. Ai, o le te talo mo tato. Tau tua nala u palota. Kau ke mo o miar sungan lau le mali toa. Lumanga i manguia sa oa. O sa moa. Lai ka oko ilang ka inga ma le loko. Sa moa si whakura o kalalea. Ua mafua o ngā koe ava ngā ku loko sa moa ia kungu i whafu. Maybe o le whakua koe karangoa i sisi o ru a inga ua lewa ngā kou le koe whiloa. Mafua i sea. Leanga o le loko o ka kou pare mia fau lea o le aiai. O le kama, he's a soul winner. O le upu a leo ke whaingoa inga. Kulo we he kau seru lau le mali toa. E le kau whaafuruinga foi. E le kau ngangi ngangia i se kala asiaka mara tau te ia e le ai. E mauarunu ngā kuri o maunga. Upu ala aku. O le kama ua le vanga iei whaasingo manga a le tua. Ua le vanga whaakapenga i le tua. Ai o le mako kiuke mara mako kaurongolongo whaamangaku ia oe. A whai o lea ke ola whalolo, e ke ola mo o mo, e ke ola kau whaaleanga. Ma mea uma. Maybe e le o sa o loko oe le meanga le situation o oe ngai ai. Maybe o lo iengi o manga o ngā whapikoa ai le o mawaisa o kupi. Pāroka le fast. Paiva ai pau lea o le kaikai. Ua mawhainga ngofo. Koso whaakasi umaku loko Samoa i Australia, Samoa i New Zealand, Samoa i Amerika. Ko ki sila Samoa ni mero we. O ke ia wa masangi fua ya pai malafa. Ele i mirikingo ele i vava ai maka. A or karangoa mai ai. Karangoa mai ia au kua ngai mo. Au wa yo karangoa mai Anastasia. Mac Foley o i Australia ai karangoa mai ia a fua i malo tutu atasi. I don't know penga filo ai mo. Ai au ai mai karangoa ma. A karangoa ko ngeila uka mori o whaavai o mangu ko ruongo o wea ko karangoa ko ilesi kenge ngai le ide o ngi ku le ilungo le fast ua mili kingo whaakasi wa aleanga fia whaatasi ko mengi mai lea ia lea karangoa peia o ngi uso man ko whawhingi o ngi ka mamang kinga peia nga whiola mai se mga whasekasi mafua i sea mawhaia kamarea. Ia, mako malanga mai mako lea lure fusi e kui vasa ia. Ke vai e fusi e kui vasa ngai whawhingi ngai lo makua. Ke li ropo o saoro nga mawhau le fusi le. Ia, lea lure fusi. Ka kere o iloa mongi po o sao ngei mea whai. A ole wingo hora o whamakalanga. Lea ne wingo hora o whamakalanga. We are united. We are united more than ever. Yes, ele o se wa mulio o le fa sawatu o se ula. And now we are more closer than ever. Yes. O vai kon mak malanga le makyo mai. Soli. E algo le fusi ali a kaua. Fusi aku lea, fusi, ia ka ke vai aku ai maka o si o mako o rua Katrina. Pia, pia ke vale a maka o si whawhini. Ia, ke kiro mai la Katrina, lau ke kiro ke afu, ke kiro mai. O le adu o le fusi a ngai ia. O le puli. O langa fusi. O wharongo koe o ingoa, pingi ingoa whawhiripihu, wakalango. Neri, o le pingo. O ki saufo i Colorado, ai karakara ngoa mai kanga ri ngoa kurisi. Eoi, ai ri vai a kurisi. O le pepese a ka mai ki ra iki, ka mo wheka i koruka i lua kausanga i ngoa mau. Why? O le fisidi, why? Nga kupungi mea whapese HRPP. No, never. Kasi ar kanga ka wongofo ko le whakubea. So Samoa ko kongo Samoa. A ko ngau wai le koe so kanga le o koe kupur kai mingi
la au li pale mia sa au fo ile kanga ke se ia umanga aya o a fo ia angai ko ke ngofo wa fe o lolo fo ia armaro ia ai ke ngofo ma fe o lolo fo ia ala ia ukama ia ma ukama ipongaki. He's the man to change and turn things around. A whainga maliu so walo le misela ai e ke ngofo tio now e le o sa o loko ai loko la uli is the man to do that. Dai o le akua ia kau ke karikongu i le akua ai mo mia le akua ni kai e ola makakau. He is the man. E koe vange ai lunga la uli suesu enga malanga ka pengeka na o la uli himself langa ile mawhainga whaiko kasia e sunga la uli mari ko e mo o mia ngi huro mangi alunga iwe o le ala le wingo o le tala o le kalilea o le paroka o la ulea kau le mau o koe le leima ko so kanga mo maku ai o koe oso lo wolofa e ui ke HRPP ai ai vidi mai se kada ai vidi mai se voucher po le lo ule fia o ke whaia kulava le anga wako ko e kai lea se loko reunited o le sia kanga sa wakia i ronga inga he koe fiango i so ngaima a le o koe vidi mo koe mawar so kanga mafua i sea o ngor ngā ruenga nga sau kamare alanga mawhai malango lango o mai ai le o mafua i onka ko pengi le adu le fusi a tevi kia whaafo e ka ngā whaianga so hoi lili ai ala kunga li fusi e maki e sawa i mafusi lili ai ke irola ukana e marisi mea maa ia wa maua mai kuare melea wa maua ai maso kanga mawhanga wa maua ai maso kanga mawhanga aisi wa maua ai makai kono e mawhanga wai mangi whanga wai whaingo o ia e whai mawhaisi ka kuaka au tualaro paroka mole fast. Let's vote Lauli to be the next Prime Minister. Let's put him there. Ele o fia i kulanga ngai ai so se kulanga kupu lau whanga uri misela. Vote fast in. Koia koe susu. A whai kere fia kelo mea ngā rusi sungami ai avaku mea ngā avaku whakunkumurima. It's never too late. Never. A whai o nganga i rusi in whamasingonga o ainga, whamasingonga whaua masuafa. O ngā ngai ke i loa le leire poro kiki o ka ngakalanga i kukongo whamasingonga. Let's vote fast in. Let's have the right big person. Lauli is the man to change. O ka kosui umai o le fast la kula i mai. O ka ngaka umai e yairo o karikungunga. O le awa ku umalafa. E kali mai mga onga lea kangi e kua lea kunu. Langa o ko mga onga e mai leo ke wha leo inga. Taurunga proclame ne fiafi. Yeah. Avano tayao. Yeah, if I can proclame, that's what tayao. If I take le lava share ka proclame ne fiafi. O ka fai mei ka fua. O la utoya ngani muri. Yeah, tautua ngal tatu ngana. Ia nga fakula ukala e ke o ngero nganga e para vale. Te makiva ro nganga e akele au. O foi ko ke pole. O to fo ie ke linga mo fiko ka sen mai da we karsanga. I don't want o a umala PCAC o ri imanga I o e ngo bolofa ma wo sai ai a o turn around wo liu uma ko fa sanga mai o ke le moving era ko me fai. Pe fai mai nga mako wa fai ke ni fia fai ka anga I fia ma uma. Mereka la puskolo Paulo. Ka walunga I karango asia ka le fia fini. Kara la puskolo Paulo. Aka ko karango ele farsayo ele se kusa marka karni kula fo. Pericome de povado. Orkanga ka kula fo. Or kusi up. Sa ka mai Paulo malau mai Paulo nga qualification. Sa o fa sawa ele se kanga fai unga mafafi. Sa o fa maongi kausinga kula fo. Sa makwa uleanga. Ai famere kala da puskolo. Ai inga ua o maua ke liso.
ia pe ua oka mea uma. Inga ia o mo ke wiso. So let those rubbish people kalangoa foi le rubbish. O ngā mea uma ua whaasa kauro whakasi. Pawale mea ke mika. Ke mika inga nge ile saulo uingoa le kusio le ola. Inga nge ifisiri maile akua. Ma efa mga ku ao maua ilo wa bangoa ilo porkalami. Sa eka mo fai kau kangaka ia. Eo ese mai mamea ia sa eka mo fai. Pesa efa leo ngorua ma eka au pe soro le va. Pe os kangaka ele se fa moe. Taurunga porkalami ne vanga fiafi. Lofa tele mo auto. Mo le tatou fuai i Utah. Tatou whaila ila so taiao, lai amata tamu santu kiti, o taiao foi official la ia, tūlanga o Porkalame, whawhiwhianga o sisinga fua i Taylorsville, le paka ke lir na ia. So mai mtala au mai tatou whaila ia, i whatau so merchandise o tau te iai. Whakau so of king o tau te iai, look at this. Tau te iai, va. Akau wai, so o si tu ai ngā saise, so o si tu ai ngā lanu, e lei, ma nei re material te mauai. Whaarelo na ngolango le tatou Porkalame, maua ia lava, o re sama upo, ia sarong, toru mita. Po le hafo iro fia ki ngokele na iai ema kua e lava iai kako ia la iai. Ia e maise fo iro mitiafo le tau te ia e whaarelo na ngolango le Porkalame, maua uma i le tatou fale o loa. Po le ta i nā i Utah, i Taylorsville, le baka le ko kisirfi kako whilo ia. Po le asu tofi, tatou whailoa ia i o te MC ngā le whamoe o tatou whawhiawhianga i pōla stofina i le tatou stage Samoa i le sisi ngā fua le whaatau teia. Ea o nei whasisilanga le nā tatou whailoa ia i Utah mai kako whailoa. Ke uka koa makoa mako i usila ia mako mako rei koe fo i mai. Ea o le hawa noa tau titoi miritino. Koe sau koe musu mai pole asisi whaukua ngai ave lei mo kako kanga paloka. Tatou whailoa ia i la sotaia. Se io olava ia ile aso tona amre dei fiafi to ona siata formalu tambo moteli se la fai a lofa tele mo o to wele umbale dei fiafa ma ngalo fustalo wole tau tomari tatu filo so fua mai manuia san misio kamar fale mo se vali le vale kako vale mo le sisi se fale mo i vati. SMI. Manuel haturu o lo feafioa i au kilani li usila e tausa i ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mitiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Maracau Town i le Malai Malele. Le e Veni Pacific New Zealand. So fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Rooter's Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road, 021 104 5919.
Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatutuaina. A wale la foina o la container po o so se whaamhodi e wa inga i Samoa. Whaafsautai wa awao i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quick Freight au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.